phala kerkuya phana begi kenthei bala kerkuya sok po chong phao jisu kumaria bkhoi tu kami chong blai de wana kabanta chi gino pop menta ka por ka chingap chingi amen Kublai Kumaria Kabadab Degachingaye, Utrai Mat Pala Kerkuya Pana Begikantai, Malakerkuya Slok Pochong Pao Jisu, Kumaria Bukoi Kumichong Blade Dwana Kabana Chingikin Pop, Mendab Kapor Kachingab Chingi Amen. Kublai Kumaria Kabadab Degachingaye, Utrai Mat Pala Kerkuya Pana Begikantai, Malakerkuya Slok Pochong Pao Jisu, Kumaria Bukoi Kumichong Blade Dwana Kabana Chingikin Pop, Mendabra kapor chingap chingi amen. Kublai Kumaria kabdab de chingaye. Utrai mat phala kerkuya pana de kintai. Malakar kuya slok pochong pao jisu. Kumaria bakoi kumi chong blai druana kabdab chingi kinopop. Mendabra kapor chingap chingi amen. Kaburam hak pabra kunmram simakoi. Kumadalong kabamaning kong kumchimandar barabor shinam lachinam amen. Kokumi bakoi chen shapangakin mango kun chongpa hagran lo changaba bantmayanga. Hagaching maya kabalay tungin perkat chapang. Kajing ja yo jisu hagatampan. Haganegi chimia dengan doa kerpang na kapanta ki bapang basitam ki bathia ke hospital ba pher ki bathia ki ingkesem bat khamtam na kapanta paro kitu ki bawan hang ni menta kasngi ai bo jisu ni osnga ke ching doa chingki bat ke nio no ya kata ke ching ko chingkhia ka bapura ko pa chingi uba neng kalong ko khoi ka teng chongme kanwan ke hima chongme kanong ko mon chongme ha ka khndo ko ba neng to ai ni menta ka chin bam chingi ka bala kasngi Batu maaf ni kering kang chingi, kumbang ri maaf ke bless ni wengi, marwala mengi shoy chipin shoy, andre to plat ni na kabasniu amen. Kublai Kumaria kabadap daga chingaye, utrai mat phala kerkuya pan bringi kentei, bala kerkuya sok pochong pao jisu, Kumaria bakoi to kumi chong blai de dwainam ta chingi kinong pop, mendab daga por ke chingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap daga chingaye. Utrai mat phala kerkuya pan bringi kentei, bala kerkuya sok pochong pao jisu, Kumaria bakoi to kumi chong blai de dwaina kabanta chingi kinong pop, mendab daga por ke chingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap daga chingaye, utrai mat phala kerkuya pan bringi kentei, bala kerkuya sok pochong pao jisu, Kumaria bakoi to kumi chong blai de dwaina kabanta chingi kinong pop, mendab daga por ke chingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap daga chingaye, utrai mat phala kerkuya pan bringi kentei, bala kerkuya sok pochong pao jisu, Kumaria bakoi to kumi chong blai de dwaina kabanta chingi kinong pop, mendab daga por ke chingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap daga chingaye, utrai mat phala kerkuya pan bringi kentei, bala kerkuya sok pochong pao jisu, Kumaria bakoi to kumi chong blai de dwaina kabanta chingi kinong pop, mendab daga por ke chingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap daga chingaye, utrai mat phala kerkuya pan bringi kentei, bala kerkuya sok pochong pao jisu, Kumaria bakoi to kumi chong blai de dwaina kabanta chingi kinong pop, mendab daga por ke chingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap daga chingaye, utrai mat phala kerkuya pan bringi kentei, bala kerkuya sok pochong pao jisu, Kumaria bakoi to kumi chong blai de dwaina kabanta chingi kinong pop, mendab daga por ke chingap chingi amen. Kaburam hauk pa bro kunmaram simakoi, kumba kalalang hakaba maniko kumchimenta ba para po chinam la chinam amen. Kukumi bakoi chin shap hangagri mong kun chong pa, hagdunu changa babantamayanga. Hagaching maya ka basaw tingin perkat syapang, Kamaria kaya kendo yaw jisu hakalinti siya ulum kalbari. Hagan igaching maya tingin pucing mukerpang na kabenta kibru kimensim balaklano na kanika pertay. Kanang ba maki kindubla banyono igaching jathai bum jukut habeneng kokpa chungi ba beneng kalong ko bakoi te kerteng chongme kanwan ke ma chongme kanong ko mo chongme ha khno ko ba beneng to ai ngi menta ga chinbam chingi ka bala ka singi batama bingi kerengkang chingi kumba ngri ma ki bless ni ngi marwala mengi sho chipin shoy ndrei to plat ngi na ka basni amen Kublai Kumaria ka badap ga chingaye Utrai mat phala kerkuya pan bringi kentei, bala kerkuya sok pochong pao jisu,
Kumaria bakoi tu kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingi ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya skok po chong pau jisu Kumaria bakoi tu kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingi ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya skok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingi ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya skok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingi ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya skok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingi ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya skok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingi ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya skok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kaburam hauk babra kun mam sim bakoi kumala long kabamani kong kapchimata barbar chinam la chinam amen. Kokumi bakoi chin shap hanga kimong kun chongpa hagano changa patmayanga. Hagaching maya kabasan tungin perkachpang ujisu iya palor kading pana. Hakani ke jimayang in bojing mukar pange na kabanta kajla jungi kamtame na kabanta kibriu baro kibamdan hagajing suk aling ba dagajing salim jong kamaria tasty pamangi ngindubla banyo egajing suk kapapura padbag ngindubla bania eat markeliang kukpa jungi Uba bneng kalong bakoi kateng chungme kanwan ke hima chungme kalong kamon chungme halakno kumba bneng tu ayu mental chungba chungi kabala kasngi batu ma bingi kringkang chungi kumagri ma bless ni wingi berwat alam ni sha chungben shoy and rate palad ni na basnu amen. Kublai Kumaria kabadap kechingai ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingai ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingai ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingai ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingai ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingai ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingai ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen. Kublai Kumaria kabadap kechingai ai utrai namat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok po chong pau jisu Kumaria bakoi kami chong blai tu wana kabandar chingi kinong pop menta berkapor kecingap chingi amen.
Kaburam hau pabro kun ram sim bakut. Kumbala long kabamaning kong kumchumanda barabor chinom lachinom amen. Kukumi bakut chan shabanga kidimong kun changpa. Hagdunu changapan tamayanga. Hagajing miya kabanriw tungi perkasapang. Kamaria kaptiang ya kamet yap jong ujisu hakikti jongka. Haganagajing miya tungi doy kerpang na kabanta. Kibato kibatoy kikun swat kikun rangli. Kibasitam kibasiam janjar. Ay ba kamaria thisiti. Kandup don rengkat patki patkan petingan yaki. Kukupa chungi Ubal neng kalong bakui kateng chungi. Kanwan kima chungi kalong kaman chungi hakndo kumbal neng. To ay ngimita chungwang chungi kabala kasi. Batu mapingi keringkang chungi. Kumbang iringi map kibales niwingi. Warwadalami shoy chungpun shoy. Henry to pelad ingi na kabas niw amen. Kublay kumaria kabadap taga chungaye. Utray dan bat pala kerkuya pana blengi kentay. Bala kerkuya sok po chong pao jisu. Kumaria bakuya kumi chong blay tadwar na bata chungi kinopop. Mendaw na kapor chungya chungi amen. Kublay kumaria kabadap taga chungaye. Utray dan bat pala kerkuya pana blengi kentay. Bala kerkuya sok po chong pao jisu. Kumaria bakuya kumi chong blay tadwar na bata chungi kinopop. Mendaw na kapor chungya chungi amen. Kublay kumaria kabadap taga chingay utray dan bat pala kerkuya pana blinken thay bala kerkuya sok po chong pao jisu kumaria bakuya kumi chong blay tadwana kunda chingi kinopop mendaw daga por chingap chingi amen. Kublay kumaria kabadap taga chingay utray dan bat pala kerkuya pana blinken thay bala kerkuya sok po chong pao jisu kumaria bakuya kumi chong blay tadwana kunda chingi kinopop mendaw daga por chingap chingi amen. Kublay kumaria kabadap taga chingay utray dan bat pala kerkuya pana blinken thay bala kerkuya sok po chong pao jisu kumaria bakuya kumi chong blay tadwana kunda chingi kinopop mendaw daga por chingap chingi amen. Kublay kumaria kabadap taga chingay utray dan bat pala kerkuya pana blinken thay bala kerkuya sok po chong pao jisu kumaria bakuya kumi chong blay tadwana kunda chingi kinopop mendaw daga por chingap chingi amen. Kublay kumaria kabadap taga chingay utray dan bat pala kerkuya pana blinken thay bala kerkuya sok po chong pao jisu kumaria bakuya kumi chong blay tadwana kunda chingi kinopop mendaw daga por chingap chingi amen. Kaburam hapa brakun ram simakoy kumbag lalong kabamanin kong kumsumanda barabor chinam la chinam amen. Kubi bakoy chan siapa nga kidinwang kun chong pa hagadunur chunga pentamaya nga. Hagajing maya bahinyaw tingin perkat chapang ya kamet yap jong jisu la tep hagajing tep batamay hagani gajing maya ngin bo ching tmuker pang na kabenta kinong pop pakindup kala kabamun kukupa chungi Uba baning kalong bakoy kateng chumi kanwan kay ma chumi kalong kamon chumi hakndo kumba baning to ay ngimita gaching bam chungi kabala kasi batuma bingi keringkang chungi kumba ngiringi ma bikales niwingi parwadila bingi siya gaching pansyoy Reda pelad ingi nakabasi amen. Kublay kumaria kabadap taga chingay utray dan bat pala kerkuya pana blinken thay bala kerkuya sok po chong pao jisu kumaria bakuy di kumi chong blay tadway ni kabanda chingi kinopop mendaw daga por kachingyap chingi amen. Kublay kumaria kabadap taga chingay utray dan bat pala kerkuya pana blinken thay bala kerkuya sok po chong pao jisu kumaria bakuy kumi chong blay tadway ni kabanda chingi kinopop mendaw daga por kachingyap chingi amen. Kublay kumaria kabadap daga chingay utray dan bat pala kerkuya pana blinken thay bala kerkuya sok po chong pao jisu kumaria bakuy kumi chong blay tadway ni kabanda chingi kinopop mendaw daga por kachingyap chingi amen. Kublay kumaria kabadap daga chingay utray dan bat pala kerkuya pana blinken thay bala kerkuya sok po chong pao jisu kumaria bakuy kumi chong blay tadway ni kabanda chingi kinopop mendaw daga por kachingyap chingi amen. Kublay kumaria kabadap daga chingay utray dan bat pala kerkuya pana blinken thay bala kerkuya sok po chong pao jisu kumaria bakuy kumi chong blay tadway ni kabanda chingi kinopop mendaw daga por kachingyap chingi amen. Kublay kumaria kabadap daga chingay
Utrai dan bat phala kar kuya phana bringin thai bala kar kuya sok po chong phao jisu kumaria ba kuya kami chong blai durwai ni banda chingi kinong pop menta bra ka por ka chingi ap chingi amen kublai kumaria ka badap ta ka chingai ai utrai dan bat phala kar kuya phana bringin thai bala kar kuya sok po chong phao jisu kumaria ba kuya kami chong blai durwai ni banda chingi kinong pop menta bra ka por ka chingi ap chingi amen Kaburam hau pabra kun ram sim bakui kumala long pamling kong kum chuman dadra bor shinam la shinam amen kukmi bakui chan shabanga kidin mong kun chong pa hagru changa pentamaya Kalitini jong kami besnosen ei kutrai tu isnei kutrai tu isnei ku Kristo isnei ku Kristo isnei kutrai tu isnei kutrai tu isnei ku Kristus ngabingi ku Kristus ngabingi ku Kristus ngabisnei yingi ku Kristus ngabisnei ingi ku blai ku pana beneng tu isnei ingi ku blai ku nong penim kaperteng tu isnei ingi ku blai men sim baku tu isnei ingi ku trinity baku yuwa yu blai tu isnei ingi ka jubab kalong tu duai ne ka benta jungi Tuduai ni kabanta chingi ku Maria baku balapun klem pop tendrai Tuduai ni kabanta chingi ku kami baku jong blai Tuduai ni kabanta chingi ku kami ukris Tuduai ni kabanta chingi ku kami unong penim Tuduai ni kabanta chingi ku kami basnosi Tuduai ni kabanta chingi ku kami ba isen ei Tuduai ni kabanta chingi ku kami ba shitom Tuduai ni kabanta chingi ku kami ba sngo marway Tuduai ni kabanta chingi ku kami ba shakantat Tuduai ni kabanta chingi ku kami ba ladung da usum ka jing sngosi Tuduai ni kabanta chingi ku siem ki martir Tuduai ni kabanta chingi ku kami ki ba shem jinjar Tuduai ni kabanta ku chingi jing tingen ki ba sngosi Tuduai ni kabanta chingi ku nong yarap ki ba duk Tuduai ni kabanta chingi ku nong yadai ki ba la sha ino ben Tuduai ni kabanta chingi ku nong kan pham ki ru kan thai ki kun swet Tuduai ni kabanta chingi ku jing kot ki ba pang Tuduai ni kabanta chingi ku jing kermen ki ba shitom Tuduai ni kabanta ku chingi jakari ki ba patling Tuduai ni kabanta ku chingi jakari ki nong pop Tuduai ni kabanta chingi ku jing kermen ki ba du jing kermen Tuduai ni kabanta chingi ku kami ka jing isnei Tuduai ni kabanta ka chingi jubab kalong pelat yingi na ka jing sniu Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing duk jong pa shing ot ya Bethlehem Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing so si jong pa habaya thulu pau simen Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing petri ba so si jong pa she Egypt Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing kuslai jong pa haba phawat yo khun balaja ha temple Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing kuslai jong pa haba phayo i yo khun ba sha ban ben Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing ting bat ka jing kuslai haba khun jong pa sha kem Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing shitom jong pa bala penlong da ka jing shat kalau Judas bat ka jing len Petrus Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing yakendo bas ngosi baru Jisu hakalenti ding pna Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing lanot ba ka dono jong pa ka shitom haba sha sanar pna Jisu Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing pisa ba ka jing ya pu Jisu Pelat ingi na kajing sniu lingba ka watlam ka jing susi ka basam lingba ka dono jong pa haba kiladung yau Jisu da usum Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing lenyare ka media bukun jong pau batia shadem jong pa Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing susi bakrao ka jing tap Jisu Pelat ingi na kajing sniu lingba ki umat ki batu nya ka bentau kun bai ye jong pa Pelat ingi na kajing sniu lingba ka jing pendam jong pa ka mon jong blai ka jing susi baro ko sim ka jing suk Pelat ingi na kajing sniu ka jubab ka long ni shanya pa Gishanya pa ha ki jing tenjo jong ni baro Gishanya ha pa ki jing pang jing shitom jong ni baro Gishanya pa ha ki jing susi ba jing la not jong ni Gishanya pa ha ki jing don kam ba jing kerdo jong ni Gishanya ha pa ki jing ting ba jing ma Gishanya pa Atmir ka jing yap Gishanya pa Hakasngi shabishar Gishanya pa Kukulang bradu play bakin no iki pop ka perteng Tumabingi kutray Kukulang bradu play bakin no iki pop ka perteng Tusungabis na ingi kutray Kukulang bradu play bakin no iki pop ka perteng Tuis na ingi Tungin ya duai Ngi garpat yami kutray Jesus Christ ba ka Maria thisti bakho ka kami jong mi ka ba sha dung da ka walam ka jing snusi ha ka jing sha shitam jong mi kan garpat ba men isne yangi menta ba ka por ka jing yap jungi Amen Ngiro emigo Jisu Ngiro emigo Jisu Imani emigo Jisu Imani emigo Jisu Ipendan burom emigo Jisu Ipendan burom emigo Jisu Nyainam emigo Jisu Nyainam emigo Jisu So bhayeng
Yero imigu Jisu. Yero imigu Jisu. Nyainam imigu Jisu. Nyainam imigu Jisu. Yero imi abakopa. Yero imi abakopa. Yero imigu Trai Jisu. Yero imigu Trai Jisu. Yero imigu mensimba khut. Yero imigu mensimba khut. Nyainam imi abakopa. Nyainam imi abakopa. Nyainam imigu Trai Jisu. Nyainam imigu Trai Jisu. Nyainam imigu mensimba khut. Hallelujah. 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 Yero itrai. Yero itrai. Ainam itrai. Ainam itrai. Burom itrai. Burom itrai. Money itrai. Money itrai. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngiroy mi abakupa. Ngiroy mi abakupa. Hallelujah. Ngiroy mi abakupa. Hallelujah. Ngiroy mi abakupa. Ngiroy mi abakupa. Ngiroy mi abakupa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ngiro mitra Jisu. Ngiro mitra Jisu. Hallelujah. Ngiro mitra Jisu. Hallelujah. Ngiro mitra Jisu. Ngiro mitra Jisu. Ngiro mitra Jisu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngiroy mi mensimba khut. Ngiroy mi mensimba khut. Hallelujah. Ngiroy mi mensimba khut. Hallelujah. Ngiroy mi mensimba khut. Ngiroy mi mensimba khut. Ngiroy mi mensimba khut. Hallelujah. Ngiroy mi Trinity. Ngiroy mi Trinity. Hallelujah. Ngiroy mi Trinity. Hallelujah. Ngiroy mi Trinity. Ngiroy mi Trinity. Ngiroy mi Trinity. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, herói me Jesus, ai nome me hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Naga gospel jong Matthews kalanong kabakat way kadukot arpo pra kaong tuan shanga pi baro ki bashitom mat ki bakya jingkit pat ngangan penjat haj ipi komen ko para gilawan hagani kejaka yole sedon ki parlok ki bagala khot ingi banwan shekani kejaka handai de ujisu bala khot ingi banwan shekani kejaka hagani kesingi de ke jingtmu ke babaha ke jongi pa ujisu la yu ingi ba ula ailat ingi banwan shekani kejaka ke baniro ban pendan buram yau blei kupa blei kun blei men simba khut kumbana kitab Isaya kalanong sau pulai ke dukot arpoi ke ong kipat bangala thau na ke bantai ala de kin sarwaya ro yanga komen ko para ublei ula thau yingi iwei pa iwei ke jingtmu kalong bamangingin yaro ngin pendan buram yau blei kupa blei kun blei men simba khut komen ko para hagani ke klip mat sasisian tungin yaro ngin pendan buram yau blei kupa blei kun blei men simba khut ta ke jing roai yaro itrai yaro itrai yaro imi abakopa yaro imi abakopa yaro imi gutrai jisu yaro imi gutrai jisu yaro imi kumen simba khut yaro imi kumen simba khut hallelujah 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 yaro 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 itrai yaro 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 itrai ainam 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 itrai ainam 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 itrai buram 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 itrai buram 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 itrai shanya 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 hudrai shanya 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 hudrai it hudrai it hudrai kermen 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 hudrai kermen 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 hudrai hali hali hallelujah halil hali hallelujah hallelujah hosana hallelujah hosana hallelujah 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 hallelujah
Tupen kia yang Yesus. Tupen kia yang Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Jesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Usha la 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 haleluya, haleluya. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Jesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Jesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Jesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Komen ko para hak ni keklep mat. Tungin penjajah ladi. Tungin pusan ladi. Bunsen gila ong yu Jisu. Ku Jisu ngai i jami. Henry i tang dakan miang sentur. Bunsen ki kam ki jongi ngila da kumwei. Bunsen ngi ong yu Jisu ku Jisu ngi i jami. Ngashania ami. Nga IT ami. Hakani ka klip mat. Tungin IT pura ladi hau Jisu. Ai bau Jisu hakani ka singi un shimti pura yangi nadu kli du kejat. Kam tam ba mangingin la. Shishapan shashkore tin ka jongo play ka bangin sayo sngo. Komen ko para tungin ong yu Jisu. Ku Jisu. Nga iya jami na do ko donut. Nga IT hami. Yala ka mansiyam. Tu shimti yang aku Jisu. Komen ko para kani ka klip mat. Shua pangin sayo sngo yi ka tin ka jongo play. Tungin khot yo mansiyam bakhoy. Ba uman siyam bakhoy numan hiara lor chingi iway pa iway. Uman siyam bakhoy numan ban hikay ngi. Uman siyam bakhoy numan ban pansyayi ki jing mot jing perkhat jungi. Uman siyam bakhoy numan ban pansle ingi iway pa iway. Uman siyam bakhoy numan ban sanret ingi da kabor chung o. Komen ko para kani ka klip mat. Tungin khot yo uman siyam bakhoy ba uman siyam bakhoy numan hiara lor jungi iway pa iway. One man Simba could one, one man Simba could one. One man Simba could one, one man Simba could one, one man Simba could one. One man Simba could one, one man Simba could one, one man Simba could one. One man Simba could one, one man Simba could one. One man Simba could one. Then Simba could one. Then Simba could one. Then Simba could one. Then Simba could one. One man Simba could one. One man Simba could one. One man Simba could one.
One men simba kuivan. 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 Men simba kuivan, men simba kuivan, men simba kuivan, men simba kuivan. One Jesus Christ, 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 Jesus Christ, one 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 men simba kuivan, 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 Attending this Bible convention, those who are helping the priests, justice, catechism, the church staff and the volunteers, by the power of the word of God, we bind and cast down the outside darkness, satanic powers, causing difficulties, and look for God's children to attend the retreat and receive healing and deliverance. By the power of the five wounds of Jesus, and by the wounds of the right shoulder of Jesus, we destroy the powers of darkness, giving difficulties for the people to listen to the word of God with an open heart and pray from their heart with faith. By the power of the Holy Eucharist, and Jesus celebrated, and the Holy Eucharist that has celebrated all of those days, we bind and cast out the outside darkness, evil spirits that are not allowing people to make good confession in order to receive healing in the spirit of the mind, emotion, and in the body. By the power of the suffering and death of Jesus on the cross, we bind and exorcise infernal enemy, diabolical legion, assembly of sects that are posed for mad weather during the days of these conventions. Let the power of the resurrection of Jesus set you free from all evil forces that are at work against the prayer services, healing and deliverance ministry. By the power of the precious blood of Jesus, seal this church, the compound of this church, the entrance of this church, and destroy all the satanic powers, his hidden and unknown presence and works. Let the power of the precious blood of Jesus protect this church and all those who are attending this Bible convention. By the power of the sign of the cross, we bind and cast down the outside darkness, eternal fires of hell, all evil powers speaking against this ministry and working against this ministry and leading people away by evil desires, inspirations, ideas and temptations. In the name of Jesus, we order and command you, satanic power, never return again to torment God's children. In the name of Jesus, we bind and cast down demon spirit that stands as a block for receiving healing in the soul, in the mind, emotion, and in the body. In the name of Jesus, we set you free from sin and curses that stands as a block for receiving healings and miracles in your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Come, Holy Spirit. You are welcome. One comensiam bakoi, hapadeng jangi. Take complete control of this Bible convention. Shimdi pura yangi iway pa iway bat kanega Bible convention. Holy Spirit, be with us always. Comensiam bakoi don lang bat ngi ban la kapor. Lead us and guide us. Yalam lindi yangi betin lindi yangi. Oh, Holy Spirit, let us do all the activities and services together. Comensiam bakoi yarap yangi ban le man leki kam rengkat bat me. Holy Spirit, we assure you, the ministry of healing and deliverance are yours. Comensiam bakoi ngi kular babaro ke jingoy jingkia bat ke jinglai loit ka wan lemba ka bor jame. Holy Spirit, we pray you to activate, manifest and demonstrate the healing and miracle working power. Comensiam bakoi ngi pinkiyim yagada ka bor ban pinkoi pinkia bad ban palai lut yangi. Let everyone experience your presence and your power. Baro ki kun ge badon hangne ai bakinang yo ma dia ka jingdon jame bat ka bor jame hapo jongi halo jongi. Come, Holy Spirit. Wan comensiam bakoi We long for you. ngitrang yame We thirst for you. ngitrang yame We can do nothing by ourselves. ngimla ban le ye kalem ame comensiam We bakoi need your help. ngidon kam yame comensiam bakoi Come, Holy Spirit. wan comensiam bakoi Come, Holy Spirit. wan comensiam bakoi Help us in our helplessness. yarap yangi ha ki jing the lord jangi Come, Holy Spirit. wan comensiam bakoi Here we are, your children, ngidon hangne ngi kon jame waiting for your presence and your power. ngiap naga binda ka bor bat ka jingdon jame hapadeng jangi Let everyone experience your healing and miracle working power. ai baro ki badon hangne ki niya madi ka bor pin khia jame Come, Holy Spirit. wan comensiam bakoi Come, Holy Spirit. wan comensiam bakoi Come, Holy Spirit. wan comensiam bakoi One man say what we want. 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 Let's see 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 what we want. One Jesus one. One Jesus Christ 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 one. 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 Let's see what we want. 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 Let's see what we want.
Kuivan, mensimba kuivan. Mensimba kuivan, mensimba kuivan. Mensimba kuivan, mensimba kuivan. Mensimba kuivan, Jesus praise one. Jesus praise one, Jesus praise one. Jesus praise one, Jesus praise one. Jesus praise one. Please be seated. Ska bara benchong. First Corinthians chapter 14 verse 1. Kashiti beningong sha Corinth kabakat sao. Let love be your greatest goal in life. To trang ningkong iya kajingi to angnudru banyo iya kasap now mensiam. Let love be your greatest aim or goal in life. To trang ningkong iya kajingid ha kajingim kajambi. Hallelujah. 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 Saint Matthew chapter 22 Ha ka gospel jong Matthew kaba arpo ar. verses 37 to 39. Bad ka dekot ar laipo hinyo hadu laipo kindai. Jesus said to him, Ujisu ulaong yawu. you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Pide ben yid ya utrayo blay jambi daga donu jambi baro daga mensiam jambi baro daga bor jambi baro daga jimud jambi baro. This is the greatest and the first commandment. Kane kalong ga hukum bakrautam. The second is, you shall love your neighbor as you love yourself. Bad ya hukum baar ka bau jisu la ben rap kalong pide ben yid ya la upara jambi kumba ya la dehi. Love the Lord your God. Yid ya utrayo blay jambi. Love your family and your community. Yid ya kiinga sem jambi bad ka imlang salang jambi. And love yourself. Bad yid ya la de. Love is the healing remedy for the soul, mind, emotion and body. Ka jingit kalong ka bor ba pen koi pen kia met bad men siam. Love is the healing medicine. Bad ka jingit kalong ka dawai ka ba pen koi tiangi. Love your God. Id ya utrayo blay jambi. Fall in love with Jesus. Id ya utray Jisu. Let love be manifested within ourselves. Ay ba ka jingit kanang pau ha ka jingim jangi vei pai vei. Be filled with love. Dab daga bor jong ka jingit. Hallelujah. 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 How can we love Jesus? Kumno ngilaban yid ya Jisu. By knowing Jesus personally, by reading the Word of God. Ha kaba yamad ya Jisu shimet nang daro da kaba pule ya kaktin utray. Ngilaban yamad ya Jisu. If we love someone, we like to know about that person first. Larang istang banid yano ngi persyang ban tip siya pang jongita kambun ha ka jingim jongi. We like to listen to that person. Ban ngi kuaro ban ngab ya tay beryo. We like to be in the company of that person. Ban ngi kwa ngi trang ro ban don lang ba di tay beryo. Mary of Magdala Ka Maria Magdalena fall in love with Jesus. kalay iit kadu kata ya Jisu kalay yabbij badu Jisu. Sitting at the feet of Jesus, Ha ka ba siyang hakakijad jong Jisu. she fall in love with Jesus. Kalait palat ya Jisu. Martha, the elder sister, got annoyed. Kamarta kahimen jong ka kalas ngawit iya ka. And Jesus said to elder sister Martha, Badu Jisu laong ya kahimen jong ka Maria kamarta. Martha, Martha, you are annoyed and worried about many things. Marta
piksngau ko salai halor born kie barra. Mary has chosen the better part. Ka Maria kalajid ya ka babahatam. What is that better part that she chose? Kaya kata ka babahatam ka ba ka Maria kalajid? Sitting at the feet of Jesus. But kalajid ban syong hakijat jungu Jisu. She fall in love with Jesus. But kalayit toin yaw Jisu. And she was filled with Jesus. But nangda kaladabda ka bor jungu Jisu. She received the love of Jesus. Kalayopidi ang kajingi jungu Jisu. And all that was evil in her burned away by the power of the love of Katba Jesus. kaladang kalastang ban roy ha kajingi do Chris baro ka jingsiniu kilapet jingay na kamet kapa na kamen siyam janga. It is the love for Jesus and receiving the love of Jesus that heals our soul from sin and sickness and from evil spirits. Kadai lamba ka jingi do Chris but ka jimpidi ang ya kata ka jingi ka jungu Jisu Chris ha ka jingim jongi ngilaban yo jingko jingkia met but men siyam. Hallelujah. 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 By knowing Jesus personally, Da ka ba tip yaw Jisu shimet. how can we know Jesus personally? Kumno ngilaban tip yaw Jisu shimet. By reading the Word of God. Da ka ba puli ya ka tinutray. Memorizing the Word of God. But ngidi ban nang ban puli lindat. But nang duway lindat ya ka tinutray. Listening the Word of God. But ngidi ban shaskor ya ka tinutray. Studying the Word of God. But ngihapan perlut por ban puli ya ka tinutray. We can know Jesus personally through reading the Word of God. Ngilaban tip yaw Jisu shimet tang ladang ikloy ban puli ya ka tinutray. Talk to Jesus. Ya karen ba do Jisu? Pray to Jesus. Duway haw Jisu. Listen to Jesus Shaskor yaw Jisu. in our personal prayer. Ha ka jingim shimet ha ka jing duway jongi. Every day we must find some time for personal prayer with Jesus. Mangas ngi de ban lapor ban duway shimet badu Jisu. And have a good relationship with the person of Jesus. Bar ngi de ban te ya ka jinga de kabas kem badu Jisu. Sometime we come for prayer. Tenteng iwan ban duway We attend the Bible conventions. ngi shimenda ha ki Bible convention. We have loud praise and worship. Bar ngi ngutan na ban duway ro ya utray. We do everything. Bar ngi lena dang siya dong. We do so many spiritual exercises. Bar ngi shimenda ha bon ki kamen siyam. But may not be having personal relationship with Jesus. Kenre ngimpat laban don ka jingya de shimet badu Chris. We may not have a personal relationship with Jesus. Bahan ngimpat laban dondro ke jingya de ba jan hadu kata badu Jisu wat hadin bangile kum gini ki jing duway barra. It is not enough that we go for confession, we go for Holy Eucharist celebration or community prayer. We should also have personal relationship with the person of Jesus. Tangka jing duway, tangka jing snap jimpla pop bat ke jingya shimda Eucharist bakuin marwe kanum pelong yang iban roy. Henreng ide ban trang banya jan syaka senda jongu Chris. If we love someone, we like to imitate that person. Ladang istang ban id yano ngistang ban budin bat butineng ya utai beryu. If we love our own parents, Ladang istang ban I toin ya kimi ki pa jongi. so we like to imitate their qualities, their nature. Teng istang ban butineng suki ya ka jinglong jongkiru. Jesus is love. Ujisu ulong ka jingid. If we love Jesus, we will imitate Jesus and his love. Ladang istang ban id ya ujisu ngistang ban butineng ru ya ka jingid jongu Jisu mad ngiru ngistang ban id. By loving Jesus, loving our community members, family members, and ourselves, we become another love. But ha ka bangil id ya Jisu ngistang ban id ya ki himmen ki para jongi ya ki bahinga sem jongi ya ki para marjan jombi ha kata ka dur suki pasuki ngin kala long ka jingid hi. When we become love, we become another Christ. Habang ikala long ka jingid ngikala long uway pa tu Chris ha ka jingim jongi. If we love Jesus, we will imitate the nature of Jesus. Ladang istang ban id ya Jisu ngistang ban bodro ya ka jinglong jongu Chris ngi bot teneng ya ka jinglong jongu Chris ha ka jingim ka jongi.
Jesus is love. Ujisu long ka jingid. Jesus is holy. Ujisu long ubakoy. Jesus is righteousness. Ujisu long ka hawk. Jesus is obedient to his Father. Ujisu la kongo lenteria upa jongo pa baneng jongo. And we will definitely imitate this nature of Jesus. But katikana ladangi idia ujisu ngi bodro yakini ke jinglong jongo Chris. By loving others and loving oneself, we are created in the image and likeness of Jesus the Creator. Daka ba idia u Chris, daka ba idia ki way ngidang yo madia ka dur ka dar jongo Chris ubala bala yasrim badngi bala taw yangi hakadur ka dar jongo pa. We are created in the image and likeness of Jesus. Badu bale ula taw yangi hakadur ka dar jongo Chris. When we love our brothers and sisters, we are loving Jesus who created us in his own image and likeness. Habang istang ban idia ki himmen ke para jongi istang ban yasrim dur badu Chris hakabau Jesus ula taw bad pinyade dur yangi. When we love ourselves, we are loving Jesus who created us in his own image and likeness. Habang istang ban idia lade istang ban bud tinneng yakata ka dur ka dar hakabau bale ula taw yangi. Loving ourselves is not selfishness. But jingid yalade kamde ka jingkuan yalade. We love ourselves because we are created in the image and likeness of Jesus. Ngi id yalade namar ngidon hapo jongi yakadur ka dar jongu Chris. Badu bale ula taw yangi hakadur ka dar jongu. Hallelujah. 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 All our spiritual exercises that we do must be out of love of Jesus. Mallaki kam mensiam kabangi shimmenda kadeben mi namarba ngi idia ujisu. Otherwise, we will feel full of emptiness within. Lem gondang insas ngau telli haka jingem jongi. If our prayers and other spiritual exercises not out of love, then it is a fake spirituality. Lada ka jingim mensiam jongi but ki kam mensiam jongi kam lada klam mi nyaka ka jingi do Chris ya baro kita ki kam mensiam jongi kilong ka men jinglong batok. Hallelujah. 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 How we receive the love of Jesus. Kumnong iyapdiang yaga jingi do Chris. Think about all the blessings that we have received from Jesus. Puson halor baro ki jingur ko kabangila yopdiang hado menda haka jingim jongi na ujisu. Think about the forgiveness and mercy that we experience in the sacrament of reconciliation. Puson halor ki jingma but ka jingisene kabang yopdiang naga sacrament. Jesus forgives our sins unconditionally. Ujisu map yangi klempod. We experience the forgiving love of Jesus in the sacrament of reconciliation. Yomad yaka jingit klempu jingmap klempu jongu Jesus Christ haga sacrament jimpin yasuk. No doctors or medicines can heal the sickness of the soul. Don kino ki doctor bat ki dawai ki belaban pen koi yaki jimpang jong ka mensiam jongi. Only Jesus can heal the sickness of the soul. Tangu Jisu laban pen koi pen kia yaki jimpang jong ka mensiam jongi. And that we experience in the sacrament of reconciliation. But de yakane ngiyomad haga sacrament jimpin yasuk man gapor. Sacrament of reconciliation is a beautiful gift that God has given to us, to the Catholic faithful. Ka sacrament jimpla po but ka jimpin yasuk kalonga jingay kaba kerpang kaba Jisu laay nagabinda jong ikikon Kristan kamdame ikikon Catholic. We must approach this sacrament with great faith and out of love of Jesus. But ngideben tur syakane ka sacrament dabda ka jingit kaba karaw. Absence of love is the cause of all the sins.
Jim bam don jingid ha ka jingim jongi ka jing tilli jong ka jingid ha ka jingim jongi kalong ka dao tin rai jong baro ka jinge jongi. Absence of love is the cause of all the sins that we commit. But ka jing tilli jong ka jingid ka pelong yangi ruban ngop ha ki pop babun jai. The only way to come back to love Jesus is through reconciliation. But ngidon tang kawai kalindi ban man pai sha ka jingid ka jongu Jesus Christ tang lemba ka jing penyasuk badu trai Jesus. Through the sacrament of reconciliation, we reconcile with God, we reconcile with our brothers and sisters, we reconcile with ourselves. Lemba ka sakramen jim penyasuk, lemba ka sakramen jim plapop, ngi penyasuk badu bele, batum juru ngi penyasuk bad ke para beriu jongi. Love will heal our family. Even love can heal our problems in financial problems. Ka jingid ka pen koi dia king ka sem jongi, haka ju ka por ka jingid ka palai lu dia ngi, na ka jingte jingkum, bad ka jingvid halor baro ki jingdon jingem jongi. God will bless us with the material prosperity if we love God, love our neighbor, and love ourselves. Uble un sa kerku kerhai yang i dakas pa ka peu ladang istang ban i dia uble ngi ya ki marjan marpa jomi jongi bad ngi i dia ladai room. First, we have to reconcile with God, make ourselves right with God. Ningkong ning shop ngi don kam ban penya suk bad uble bad ngi de ban pen be pen rendi ala ka jong ka jingim jongi. We have to be in a state of grace to receive God's blessings. Bad ngi de ban yim barabor ha ka jing long jong ka jingae bandup yo pidiang ye ka jing kerku nau jisum. We have to make ourselves right with God through sacrament of reconciliation. Bad ngi de ban pen be dia ka jingim jongi badu trai lemba ka sakramen jim penyasuk. Make sure all the bondages, blocks are removed through the sacrament of reconciliation. Bad ngi de ban pen te kana bangi lai lui na ka jingte jingkum barro ha ka jingim jongi lemba ka sakramen jim penyasuk. One absolution given by the priest in the sacrament of reconciliation is equal to 100 times saying a deliverance prayer. Bad shisin ladang yo pidiang ya ka jimpla pop kalong tik kumbang yo pidiang shispasin ya ka jing duwai jing lai loid bad ka jing la uksoid. Sin brings a curse. Bad ka pop ka wanra ya ka jing tim ha ka jingim chongi. Sin makes the soul sick. Bad ka pop ka pelong ya ka men siam jongi ban kelap pang. Sin can make our soul, mind, emotion, and body sick. Bad ka pop ka pelong yangi ki ba pang ha ka jing mo jim barkat ha ka met bad ka men siam jongi. When we live in a state of sin, we can be even possessed by evil spirits. Kat bangi im ha ka jing long jong ka pop uksoy do shim kabu yangi ban tem rao yangi. When we live in sin, we become addicted to that sinful habit. Habang istang ban im ha ka pop ngimlin ya kata ka jimlin ka basiniyu ban ngikalalam rao jong kata. When we live in sin, we grow in guilt, fear, shame, tendency of hiding, sorrow. Kat bangi jid ban im ha ka pop ngis ngau rem yalade ngis ngau pop yalade ngis ngau si ha ka jingim jongi ngi ban ngis ngau stamban skau tolod ban ngis stamban yo pang. And we can be influenced by emotional spirits. Bad kat bangi jid ban im ha ka pop kumne nga kamen siam bamen kan stang ban tem rao yaki ha ka jing snow jongi ha ka jing kwa jongi. If one person in our family living in a state of sin, it can affect not only that person, the whole family is affected. Lada iwe beriu ha ka inga sem jongi idang im ha ka pop kata ka pop jongu kan stang ban kata ya baro shing shisem. To receive God's blessings in our life, Bandup yo pidiang ka jingkar ko na Jisu ha ka jingim ka jongim. we have to be in a state of grace. Ban ngide ban jid ban im ha ka jinglong jong ka jinga e bat ka jingkoi.
saints are living in a state of grace. Baki rikoit ki im barabor haka jinglong chonka jinga e. That is why we seek their intercession and we receive blessings. Dena kata ka dao ngi duai lemba jonki but ngi jinger ko na jisu. Mother Mary is in a state of grace. Kama Maria teisoti kala im haka jinglong jonka jinga e. If you make a friendship with Mother Mary and the saints, blessings we will receive. Ladangi treishitam banyalong ka way bad Maria teisoti bad ki rikoit ngirong in stang banyo pidiang ka jinger ko haka jingim ka jongim. If you make a friendship with fathers and sisters who are living in a state of grace, through them we receive God's graces and blessings in our life. Haka ju kadur ladang is no jan but ki father ki sister ke ba im haka jinglong jong ka jinga e but ka jingkoid ngiru ngin stang ban bit ya ka ta ka jinglong jong ka jingkoid but ka jinga e haka jingim ka jong ngiru. Sacraments are throne of grace. Ka sacrament kalong ka pansngiat jong ka jinga e haka jingim jongi. Blessed sacrament is a throne of grace. Bad ka sacrament ba kuit tam haka duan kalong ka pansngiat jong ka jinga e na ka binda jongi. To receive blessing, we have to come and sit before blessed sacrament. Bandu pidiyang ya ka jingger ko ngide ban van shong but pelod ya ka por haka matu Jesu haka sacrament ba kuit tam haka duan. Sacrament of reconciliation is a throne of grace. Haka ju ka dur ya ka sacrament jimpla pop kalong ka pansngiat jong ka jinga e nagabinda jongi. Approach the sacrament of grace to receive God's blessings for ourselves, for our family and our community. Tur jan ka sacrament jong ka jimpenyasuk banduk dabda ka bor jong ka jingker ko halo jongi bad halor ki ka sem jongi. Hallelujah. 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 Gospel of John chapter 14 Haka gospel jong yanis ka bakat sao verse 23. ka dakot kabal arpo lai Jesus answered him, uji sula jebab yawo if a man loves me, ladau uburiu idyanga he will keep my word, un kongo yakaktin jonga and my Father will love him, badupa jonga un idyawo and we will come to him bad ngin yawan shauta and make a home with him. bad ngin shong ne bado. Hallelujah. 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 If you love Jesus, Ladangi idyaw Jisu we will listen to the word of God. ngin kongo yakaktin jang utray We will read the word of God. bad ngin pule yakaktin We utray will memorize the word of God. bad un duwai lindad yakaktin We utray meditate on the word of God. bad un buddin yakaktin We utray receive the word of God into our heart bad un pidiyang yakaktin utray hakadonu jangki and try to live the word of bad God. kin Traishitam banim yakaktin utray When you receive the word of God into our heart, habang ipidiyang yopidiyang yakaktin utray hakadonu ka jangi Jesus says, Jisu ong Father and I will come and dwell in you. Badgin yawan bansa ringkat bado. The Trinity will come and dwell in our heart. Ka Trinity bakut kan wan syong ne badngi habang istamban pule ya kak tinutray. We become a living tabernacle of the Trinity. Badngin kerlalong ka tabernacle bayim jong ka Trinity bakut ha ka jingim ka jongi. We become another Christ. Badngin kerlalong uway patu Chris lemba ka jimpedi ang kak tinutray ha ka jingim ka jongi. If we don't become another Christ, we are not a Christian. Ladangim kerlalong uway patu Chris ngimpat long Kristan hadumin Who is a Christian? Uwe Kristan. Christian is one who became another Christ. U Kristan ulang u bakala lang uwe pat u Christ. The nature of Christ is love. Ka jinglong jong u Christ kalong ka jingid. Jesus means God is love. U Jesus means God is love. Jisu uong ba u ble ulang ka jingid. When we become another love, we become another Christ. Badeng ngikalalong ka jingid, ngikalalong uwe pat u Christ na maruble ulang ka jingid. If we cannot become another love, we cannot merge with Jesus who is love. Ladangim laman kalalong
uwe patu Chris ngimla ban yalong kawe badu Chris haka jingim jongi. All of us are called to become another Christ. Badu blay ukod yangi way pa iwe bangin long uwe patu Chris haka jingim ka jongi. Hallelujah. 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 How can we love our neighbor? Kumno ngilaban yi dia u marjan marpa jongi. Gospel of John, Haka gospel jongi anis. chapter 15, Ka linong ka bakatsan. verse 12 and 13. Kadakot kadar bat kadlay. John chapter 15, verses 12 and 13. Yohanis katsan kadar bat kadlay. This is my commandment. Kane kalong ka hukum jonga. You love one another as I have loved you. To yin markeliang kumbanga yi diapi. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Kajingid bakaratam ba ubriyula bandon nagabinda kilog jongu. Hallelujah. 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 If you love someone, Ladang iid yano haka jingim jongim. we will give our life for that person. Bangin aiti haka jingim jongi hai tai brio. We will extend help to that person even unto death. Bangi kloy ban yarab yau tai person hadu bandayap. By loving our brothers and sisters, Da kabayid ki himmen ke para jongi. we are loving God who created us in His own image and likeness. Bangid yau trayo ble jongi. Ubalatao yangi haka dur kadar jongu. If you love others, neighbor, that means forgive others by forgive others. But ladang iid ki himmen ke para jongi ngi maap ki. Greet others. Bad ngi aiku ble ki. Extend a helping hand to our brothers and sisters. Bad ngi kner lakati jonga jingi harap sya ki himmen ke para jongi. Create an atmosphere of love. Bad ngi pelong yaka jinglong jonga jingi saudong jongi. Create an atmosphere of love in our family. Bad ngi deban pelong yaka jinglong jonga jingi hakinga sem jongi. Create an atmosphere of love in our community. Bad ngi deban pelong yaka jinglong jonga jingi haka imlang salang jongi. When we create an atmosphere of love, heaven comes alive in our community and in our families. Kat kabang ipulong kane ka jinglong jonga jingir hapadeng jongi kabeneng kan wan hiar hapadeng jongi. Heaven is a holy place. Kabeneng kalong ka jaka kabakuitam. Heaven is a place where Father, Son and Holy Spirit is dwelling. Kabeneng kalong ka jaka badon ublay uppa badukon badamen siyam bakoy. Heaven is a place where saints and angels are living. Kabeneng kalong ka jaka basyong jongi rikoid baki angel. Heaven is a place of holiness. Bad kabeneng kalong ka jaka kabakuitam. Heaven is a place of love. Kabeneng kalong ka jaka jongka jingid. In the Lord's Prayer, our Father, we pray. Haka jing duwai ko pa jongi ngi duwai. Thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Ay kanman ka hima jome katkum ka perte. By praying the Lord's Prayer, our Father, Kakabaduay ka jing duwai ko pa jongi. we are bringing heaven here on earth. But ngi wanraya ka beneng hakane ka perte hapadeng jongi. Every time when we say this prayer at home, Malaki por ngi duwai ka ka jing duwai ko pa jongi. we are bringing heaven here on earth. But ngi wanra ka beneng hapadeng jongi haka perte. In heaven there is no sin or sickness. Ha beneng omdon pop ne ka jimpang. In heaven there is no evil spirits. Ka beneng ha beneng omdon umen siyam baman. That is why whenever there is Bible conventions, De nagataka daw kat kabadon ka jing duwai Bible convention. heaven is coming alive in this chapel. Ka beneng kawan hiar hapadeng jongi hakane ki yimane. And sickness disappears. Bad ka jimpang jing shitom kin pet jingay na ka met ka pa jongi. Evil spirit disappears. Men siyam bam kuit pet jingay na ka jingim jongi. Sickness disappears. Ki jimpang jing shitom kin pet jingay na ka jingim ka jongi. There is no room for sin and sickness
Haka jaka badon ka bening don jaka shu nagabinda ka pop bat ka jimpang jing shitom. People experience healing, miracle and deliverance. Bar nang da ki brikin stang ban yom mari ka jing lai lord bat ka jing koi jing kia met bat men siam junki. Heaven is coming alive in this chapel. Bat menda ka bening ka wan hiar hapadeng jungi saudang jungi. Hallelujah. 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 Create an atmosphere of love in our family and in our community. Belong ya ka jing long jong ka jingi de haking ka sem jongi bad hakim lang salang jongi. Let love be manifested from within ourselves. Baka jingid ka ng pau napo jongi way pai way. Love is within ourselves. Ka jingid ka don hapadeng jongi. Love is within us. Ka jingid ka don hapadeng jongi. Jesus is within us. Ujisu don hapadeng jongi. Let love be manifested from within. Ay baka jingid ka ng pau napo jongi way pai way. And love needs to be perfected by practicing. Bar ngidon kamban penjana ya ka jingid da ka bastang ban eat. Love needs to be perfected by loving and loving and loving. Ngilaban penjanay, ngilaban penba shushu ya ka jingid jongi da ka ba eat shehid ya ki himmen ki para jongi man ka por man ka kelit ma. Only by practice, love can be perfected. Tang lemba ka jingid ba da ka ba eat ngilaban penjanay ya ka jingid hapo jongi. Hallelujah. 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 Gospel of Luke, chapter 6, Gospel jongi Lucas ka ba Henryu verse 38. kadakot kabalay po pra Give, and it will be given to you. ay ba pinsayo pediyang. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. Pinyo ya ka jingtaw ka ba pura ka jingkat ka ba pahu en tenyen hakikti jombi katba pila banyam. The measure you give will be the measure you get it back. Da ka ju ka jingtaw ba pitaw ya kiway ublay untaw pat ya pi. The more you love others, the more you receive love from within. Kambon jingit ekiway piro pin sastang banyo mat kambon jingit hapo jombiro. The more you love your family members, the more you love your communities, neighbors, the more you receive love from within. Katba pidang it kambon ya ki himmen ki para bat ki dekot jongking gasem pinstang banyo pedang ro kambon jingit haka jingim jombi na utrayo blay. The more you love others, the more others will love you. Kambon bi dia kiway makiruk ki it kambon ya pi. If you greet others, others will greet you. Ladapi ay ko blay ya kiway kiwi rukin ay ko blay ya pi. If you forgive others, others will forgive you. Ladapi map ya kiway kiwi rukin map ya pi. If you bless others, others will bless you. Ladapi kerko ya kiway rukin kerko ya pi. Hallelujah. 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 Saint Matthew, Ka Gospel jong Matthews verse 7. ka dakot ka ba hinyo Saint Matthew chapter 7, ka Gospel jong Matthews ka ba hinyo verse 12. ka dakot ka ba kadar Do to others what you expect others to do to you. le ya kiway kumba pikwa ba kiway kin le ya pi. Do to others what you expect others to do to you. Le ya kiway ki le ya pi. We are love us. Ngi ki ba ki le bhai. We expect others to respect us. Ngi kimilindi ba kiway kin burom yangi. We expect others to pray for us. Ngi kimilindi ba kiway kin duay na kabinda jong. We expect others to help us. Ngi kimilindi ba kiway kin yarap yangi. Do to others what you expect others to do to you. Le ya kiway kumba pikwa ba kiway kin le ya pi. If you pray for others, others will pray for you. Ladapi duay na kabinda kiway rukin duay na kabinda jombi. If you bless others, others will bless you. Ladapi kerko ya kiway rukin kerko ya pi. If you smile at others, others will smile at you. Ladapi pusam reki ya kiway rukin
Oh, samrki kalayapi. If you help others, others will help you. Ladapi Arab Yakiwe, Kiverukin Yarab Yapi. Hallelujah. 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 Love your neighbor as you love yourself. Id Yakimarjan Jambi Kumbapi Id Yaladehi. Love your neighbor as you love yourself. Id Yakimarjan Jambi Kumbapi Id Yaladehi. How to love ourselves? Kumnong Ilaban Id Yalade. If we really love ourselves, we La- will take care of our mental health. Ladapi Yishisha Yaki Yalade. Pinsa Sumaria Kajinko Jinkia Med Badmensiam. If we really love ourselves, we will take care of our physical health. Ladapi Id Yalade. Pinstang Ben Sumaria Kajinko Jinkia Med. If we really love ourselves, we will take care of our emotional health. Ladapi Id Yalade. Pinstang Ben Sumar Yaka Jinko Jinkia Mensiam Jambi. If we really love ourselves, we will take care of our soul. Ladapi Id Yalade. Pinstang Ben Sumaria Kajinko Jinkia Med Badmensiam but Jimbo Jimbar Ka Jambi. We will take care of our soul by frequently visiting sacrament of But reconciliation. Pinstang Ben Sumaria Kamensiam Jambi Dakaba Jingo Yaka Sacrament Jimpla Pop Kambun Sin. Love ourselves. Id Yalade. Appreciate ourselves. Yaro Yalade. Encourage ourselves. Pinslur Yalade. Appreciate ourselves. Id Yalade. Fall in love with ourselves. Bad Mangapor Id Yakamensiam Jambi. Loving ourselves is not selfishness or self-interest. Ban Id Yalade Kamshimut Pi Kanikalonga Jingla Lot Yalade ne Jikwan Lalade. We love ourselves because we are responsible for our own soul. Ni Id Yalade Namarba Nikitli Yalaka Janga Bensiam Jongi. We love ourselves because we are responsible for our soul before God. Ni Id Yalade Namarba Nikitli Yalaka Bensiam Jongi. Hallelujah. 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 By loving God, Daka ba yid yaw trayo ble? by loving our neighbor, Baraka ba yid ya ki marjan marpa jongim? by loving oneself, Daka ba yid yalade? let love be manifested within ourselves. Ay baga jingid kanang pao hapo jongi way payway. Love has to be perfected by practicing. Badang ideben benjanaya ka jingid jongi daka ba stang banid. Thus we become another love. Daka ba yid ngikalalong daka way pat ka jingid ha ka jingim jongim. Becoming another love is becoming another Jesus. Ban kalalong ka jing kaway pat ka jingid kabamut ngikalalong way patu Chris ha ka jingim jongi. We cannot become another Jesus. Ngimla banlong way patu Chris. We cannot have the nature of Jesus Ngimla bandon ka jinglong jongu Jesus Chris. without receiving love from God. Kalam dada yopidiang ka jingid na uble. The ownership of love belongs to God. Uble ulong utray jong ka jingid. Jesus is the owner of the virtue of love. Ujisu ulong utray jong ka hok jong ka jingid. Love belongs to Jesus. Ujisu ulong utray jong ka jingid. We cannot become another love without Jesus. Ngimla banlong uway pat jingid kaway pat ka jingid klam da don Jisu ha ka jingim jongi. We cannot become Jesus without Jesus. Ngimla banlong uway patu Chris klam da don u Chris ha ka jingim jongi. Without God trying to become God. Vita klam uble ngimla banlong uble. We are trying to have the nature of God. But ni persyang bandon ka jinglong jong uble. We don't have anything of our own. Bangin ngim don klam mau ha ka jingim jongi. Everything belongs to Jesus. Baro kiye ki wanaw Jisu ha ka jingim jongi. Everything belongs to Jesus. Baro kiye ki wanaw Jisu. Jesus says, U Jisu ong. all things in heaven and on earth belongs to me. Baro kiye ha ka parte bat ka baning ka kawan na nga.
Hallelujah. 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 We don't have anything of our own. Ngimdon eye kalem da ubele. Everything belongs to God. Baro kiye ke ka wanna ubele ha ke jingim jongi. John chapter 3. Yanis kabak lai. Saint John chapter 3 verse 27. Yanis lai arpo hinyu. A person can receive only what is given them from heaven. Ubruyumla ban yo eyeru em lamda uble wai hau. John 3:27. A person can receive only what is given them from heaven. Ubriu umla ban yo eyeru em lamda uble wai hau. We have no identity of our own. Ngi ngimdon ka jinglong shimet. Our identity is in relation to Christ Ka jinglong ubriu jongi ka wan ha ka ba yade badu Chris. because we did not create ourselves. Namar ba ngim shimla tau yala dehi. Our true identity is in relation to Jesus. Ka jinglong ubriu jongi ka wan na kata ka jingete ba jan jongi badu Chris. Because we are created by God. Namar ba uble ula tau doriangi. We belong to God. Bad ngide ki jongu Chris. That is our identity. Kane kalong ka jinglong jongi. God is my Father. Bad uble ulong upa jongi. I am a child of God. Bad ngalong tang ukon jong uble. God is my creator. Uble ulong nong tau jongi. I am only a creature. Bangalong tang ka jing tao. Ownership of my life belongs to Jesus. Ka jinglong try jong ka jingim ka wan nau Jisu. I am only a steward, a servant of God. Bangalong tang ka shakri jong uble. We should have correct understanding of God. Bad ngide bandon kane ka jing sautu ka ba shai ka dar ha ka jingim ka jongim. God is my creator. Uble ulong unong tao jonga. I am only a creature. Bangalong tang ka jing tao bapli. Ownership of my life belongs to Jesus. Ka jinglong try jong ka jingim jongi jonga ka wan nau Jisu. I am only an instrument of God. Bangalong tang ka tiar jong uble. I am a replica of God. Bangalong tang ka dur jong uble. I am a replica of God. Bangalong tang kababud ya ka dur jong Chris. I am only resembles Christ in this world. Bad nga tang ya serim ka jingim jonga kalong ka jingim serim badu Chris. We came from God. Ngilawan na uble. Father is the source from whom we came. Uble ulang ka talong jong ka jingim jongi vai pai vai. And we are only a creature. Bangilong ki jing tao bapli jong uble. One day we have to be with God. Ba dedeng na kane ka daw ngide bandon badu try uble jongi baro bor. One day we have to be with God in heaven. Shitin ka sngi ngide bandon badu try uble ha ka jingim ka jongi. We belong to Jesus. Ngilong ka jinglong try jong ka jingim jongi badu Jisu. Hallelujah. 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 We should know that we belong to God. Ngide ben sautu ba ngide ki jongu Chris ngide ki jongu bele. Luke chapter 2, Ka gospel jongu Lucas ka ba ar. verse 49. Ka dekot ka ba saupo kindai. Jesus tells Mother Mary, Uji suang ya ka Maria te soti. do you not know that I must be in my Father's house? Bale piwa pimtip mo banga de ben don ha ka ying jongu pa jonga. At the age of 12, Ha karta ka ba kadar. Jesus came to his self-realization. Uji sulawan poi siya kata ka jing sautu yala de. God is my Father. Badu bele ulong upa jonga. I am the Son of God. But ngalong ukun jongo bele. In the same way, Ha kaju kador. at the age of 12, Ha karta ka ba kadar. we are supposed to know Ngiro ngide nga kakamilindi yangi bantip. that God is my Father. Badu bele ulong upa jongi. My parents have given me a physical body. Bat ki kimi ki pa jongi kilaban ay tang ka dur ka dar jonga met do jonga. God is my Father.
Uble ulong upa jonga. I am a child of God. Ngalong ukon jong uble. God is spirit. Uble ulong gamen We are also spirits. Ban ngirong ilong gamen We are spirits with the flesh. Ban ngilong gamen but on the door. Hallelujah. 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 Romans chapter 8 verse 17. Ka kiti jong Paulus bakoy siya ki Rom ka ba That pra kathenyo. word of God says, Kaktino bale ka ang we are children of God. ngilong gikon jong bale. Romans chapter 8 verse 16. But Romans pra kathenryo. The Holy Spirit himself testifies that we are children of God. Deo men siam bakoy hi ubasaki ya ka men siam jongi bangilong gikon bale. 1 John chapter 3 verse 1. Kasiti meningong yanis kabalay iway. God loves us Ublay uyidiagi. that we are children of God. Ba ngilong gikon jong ublay. We belongs to God. Ngilong ke jong Chris. Hallelujah. 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 God is my Father who created me. Ublay ulong upa jonga ubalataw duryanga. I need to have an attachment with the Father Ban ngade de na markata ngade banjan badu ublay upa. and not with anyone else. Omde but no. Light no ublay ngam don ga dur kadar. First love for God alone. Ngade ben evening kong ya ublay jonga. We must tell ourselves, But ngide ban itu yaladeki ngide ban nong haladeki. I love Jesus. Nga idiaw jisu. Jesus alone is enough for me. Ngalabyang ka jingidu jisu marwe. I give a first place for Jesus in my heart. Nga aya kabinda baning kong nakabindaw jisu ha ka jingim ka jonga. And only second place for my life partner and to my children. Bad nga naya kabinda ba arya ki bayid batoin jonga ha ka jingim jonga. We must give first place for Jesus in our heart. Bad nga de banaya ka kerdan baning kong yaw jisu ha ka jingim ka jongi. Jesus is a loving God. U jisu lang ublay uyid yangi. And he is selfish. Bad ulang ublay ubakwa jingid marwe. He expects that we should give, we must love him first. Baru kemilindi nang iway pa iway bangi barongin id ning kong yaw jisu ha ka jingim ka jongi. Hallelujah. 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 God's nature is love. Ka jinglong jongo bele kalong ka jingid. The ownership of love belongs to God. Baru bele ulong utray jong ka jingid ha ka jingim ka jongi. Therefore, we need to receive love from him. Di na markatang idon kamban yopedi ang ka jingid na ubele. We need to receive love from him. Bad ngide ben yopedi ang ka jingid na ubele upa. We cannot grow in love without his grace. Ngimlaban roy ha ka jingid ubele kalam ka jinga kabawan tuit na wo. We cannot grow in love without his blessing. Ngimlaban roy ha ka jingid kalam ka jingger ko na wo. Therefore, we need to pray. Di na markatang idon kamban duway. We need to ask every day for this grace. Bad ngidon kamban duway na kabinda ka na ka jinga man gasngi. Jesus, give me your grace that I may love you. Jisu penslay ang ara ka jinga jome bangandup laban idya me. Jesus, give me your grace that I may love my family members. Jisu penslay ang ara ka jinga bangandup laban idya ki himen ki para hapo ki inga sem jonga. Jesus, give me your grace that I may love my children. Jisu penslay ang ara ka jinga bangandup laban idya ki kun ki tigi jonga. Jesus, give me your grace that I may love myself. Jisu penslay ang ara ka jinga bangandup laban idya ladero. We need God's grace. Ngidon kam jinga jongo Chris. Jesus says, U Jisu ong. my grace is sufficient for you. Ka jinga jonga kalabyang yapihi. Christian spirituality is a spirituality of love. Ka jingim mensiyam jong ki Kristan kalong ka jingim mensiyam jong kabapensyong nong rim halor ka jingi. All the spiritual exercises must be founded in love.
now. Malaki kamen siam bat ke jing tuai jangi kedeben pensyong nongerim halor ke jingid. Otherwise, it is a false piety. Lem konda kane kalong ka jingrio belai talk. Love of God, Ka jingido belai. love of community members. Ka jingid ke himen ke para. Self-love is the healing remedy for the soul, mind and body. Bat ka jingid alade kalong ka bor pen koi pen kia met bat ben siam. Going away from love is the cause of all sin. Jingai na ka jingid Chris kalong ka dao jang ka pop jangi vai pai vai. Absence of love is the cause of all sins. Ka jing teli jang ka jingid kalong ka dao bat rai jang ka pop ki sang jangi baro. Hallelujah. 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 Let us stand up and sing a hymn of praise to Jesus and love Him. Tongin yang bat ngin ruai ya ka jing ruai ya u Chris jing ruai ya ro ya u Chris bangin dup laban I dia bu. Tongin wangin yaro ya utrai, te utrai usim jongi. Tongin wangin yaro ya
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Please be seated. Saint Matthew chapter 16 verses 24. Gospel jong Matthew ka kat Henryo but kada kat arpo sao. Jesus said to his disciples, But ujisu la ong yakisenran jongu. if anyone wants to come after me, Lada uno bakwa ban budi nga let him deny himself, to unlen yala de. take up his cross, Unba yala ka dim pana take up his cross daily, badun ba yala ka dim pana badun bud yanga mangasni and follow me. bad bud yanga. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 Jesus says, come after me, Badu Jisu ong bud yanga. which means walk with Jesus Kamut yai rangkat badu Jisu. or walk behind Jesus. Bad budin yau Jisu. In other words, consult with Jesus in prayer for everything concerning our life and family life. Da kawai ka kendin ya keren pad ya pelew jingmut badu Kris hakie kie baro jong ka jingim ka jongi. Allow Jesus to come in every area of our life. Sha yau Jisu banwan hamalla ke benda jong ka jingim jongi. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 Jesus says, Jisu ong deny yourself, din len yala de. deny your false self, But len ya kita ki jinglong batok chungi. deny our I, me and mine, such thoughts and attitudes. But kindai but len ya kita ki jingsngo hapo jongi ba perkat yala de but perkat yala ka jong. Deny the thoughts and attitudes of I, me and mine. But len ya kita ki jingmo jemberkat hal lor ka jingkwa yala de but ka jinglong yala de but ka jingkwan jong ke baro. When we are full of ourselves, Habangi dab da ka jingpura jongi shimet. Jesus can do nothing in our life. Padu Jisu umlaban le ye ha ka jingem ka jongi. We need to surrender ourselves totally to the Lord. But ngi don kam ban night tilut pura yalade how Jisu. Allow Jesus to take complete control of our life. Shayau Jisu ban shimti lut ya ka jingem ka jongi. We need to humble ourselves. But ngi don kam ban penrit yalade. We need to humble ourselves. Ngi don kam ban penrit yalade. Jesus says, Jisu ong. take up the cross daily. Badu Jisu ong ba yala ka dim bana man kasngi. Cross is a symbol of death.
Kadimbana kalong kadaka shin jong ka jingia. We have to die to our own self. But you don't come ban yap man kasngi haka jingim jongi. Cross is a symbol of suffering. But kadimbana kalong kadaka shin jong ka jingsha shitom. We have to take up the cross of suffering. But you don't come ban ba ya kadimbana jong ka jingsha shitom haka jingim ka jongi. The way to heaven is the way of the cross. Kalindi shabaning kalong kalindi dimbana. Devil offers us crossless life. But buksudu terwa hangi ya kalindi kalam dimbana. Jesus offers us way of the cross. Ujisu pad utarwa hangi ya kalindi dimbana haba uksu pad utarwa hangi lindi kalam dimbana. Devil offers us crossless life. Bad uksu utarwa hangi ya ka jingim kalam dimbana. When Jesus was hanging on the cross, Kadbau Jisu don halar ka dimbana. one of the Pharisees said, if you are son of God, come down from the cross. Badu way uparisi ula pertasha ula damelong ukunu blewan hiarno na ka dimbana. When Jesus said to his disciples, Badu Jis habau Jisu la ong ya ki apostol jongum. I must go to Jerusalem, suffer and die on the cross. Ngadeven leisha ke Jerusalem bangandup shashitom but ngan shayap. Peter, representing rest of the disciples, said, Badu Petrus ula pasiaw hau Jisu dakabayang nagabinda baro ki way pat ki kadwe ngut ki sinran jongu. Peter said, let that not happen to you. Badu Petrus ula ong kane kamde benjia happy ko kinrad. And Jesus rebuked Peter. But Jisu dumakia wo Petrus. Let that not happen. Get behind me, Satan. Mino petno koksuit nanga. Get behind me, Satan. Petno koksuit nanga. Devil offers us crossless life. Uksuit u IT badu terwa hangi yaka jingim kalam kadim bana. Jesus always offers us way of the cross. Ujisu terwa hangi barabore kalendi dimbana. When you go through spiritual suffering, emotional suffering, physical suffering, know that you are walking with Jesus. Kohim men ko para kadba pidang yai lemba ka jingsha shitam hakamen siam jombi hakamet jombi token mau pidang yai dia kalendi dimbana haka jingim jombi. The way to heaven is way of the cross. Bar kalendi shabaneng kalong kalendi jangka dimbana. Saint Paul says, the suffering of Jesus is incomplete. Badu Paulus pakudu ong ka jingsha shitam jangu Jisu kampat pura. Suffering of Jesus becomes complete only when we participate in the suffering of Ka Jesus. jingsha shitam jangu Jisu kandup long ka pura habang yetre lang bat ka jingsha shitam jangu Jisu Christ man kasngi. When we go through suffering in our life, suffering Jesus is coming alive within us. Kadbang idang yai lemba ka jingsha shitam ka Jisu ba shitam nagabinda jangi wanjan bangi ha ka jingim jangi. In our retreat center in Umroi, Ha ka retreat center umroy. there are two mystics. But on arngut ki kinakinde ki ba bamayan ki ba yomadi ka jingid bamayan u Chris. Two mystics, young mystics in our retreat center in Ceylon. But ki kun samla ba yomadi ka jingid bamayan jangu Chris. And when they are experiencing stigmata, the suffering Jesus is coming alive. But kadba ka Teresa ka yomad yaka jingmam ba kul jangu Chris. Ya ujisu ba shashitam uwan hapo jangga man gapor. I have seen suffering Jesus coming alive, these young children. But ngala yo haladeki ya ujisu ba imu ba shashitom wan im haka jingim jongine arngot ki kun kende. Our body is the body of Christ. Kamet jongi kalong kamet bamayan jongu Chris. Every day when we receive Jesus in the Holy Communion, Jesus is coming alive within us. Man gopor ngipediang ya ujisu haka communion bakuj ujisu uyim hapo jongi. The priest says, this is my body.
Badulindo wang dakabapeni yang iupu kane kalong kamet jonga. The priest gives you Holy Communion by saying, body of Christ, body of Christ. Kat badulindo u ay communion ipi uang kamet u Chris. Every day when you receive Jesus in the Holy Communion, our body is becoming the body of Christ. Man gopon man gasngi habang ipediang ya kamet u Chris ha ka communion bakoid kamet jongi kakalong kamet bayim jongu Chris. Holy Communion is the healing medicine for immortality. Communion bakoid kalong ka dawai ka shin kabari sumar yang inagabinda ka jingim bamjekod. Holy Communion is the healing medicine for immortality, eternal life. Ka Eucharist bakoid but ka communion bakoid kalong ka dawai ka shin jong ka jingim bamjekod bapenkoid yangi. Heaven is assured for us. Kapakatasin ngipediang ya ka communion bakoid ubele penslur yang inagabinda ka baneng. Heaven is assured for us. But kala katasin ngipediang ka communion bakoid katakana ka baneng ka don hapo jongi bangin poi siya baneng. So when we come to receive Holy Communion, we have to be in a state of grace and with faith receive a Holy Communion as a healing medicine. Katasin bangiwan man pediang yaw Jesu ha ka communion bakoid ngide banit kami ala ka jong ka mensiam bangidon bangim ha ka jinglong jong ka jinghaye. Hallelujah. 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 Every time when we harm our own body through self-abuse by drinking alcohol or eating kwai or doing any harm to our body, we are doing to Jesus. Man gipor haba ngi berngya yalade da kabadikiat ne bamkwai ne kano ka kamauria ha ka medjongi ngi lebe ne u Chris ubadon hapo jongi. Jesus says Ujiswang in the Bible, ha ka Bible you did it to me. pilaleya kane You did it to me. pilaleya kane. When we do harm to our soul, our mind and body, we are harming Jesus himself. Habang ipinmong yala ka met bar ka mensiam bar ka jimur jongi ngi lebe ya ka met bamayan jongu Chris hapo jongi. In this way, we are becoming an antichrist. Ha kane ka dur ngi kalalong u Chris lamler. Hallelujah. 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 Let us stand up. Ini ya. Heavenly Father, Ko blay ko pa. open the heaven. Pliya ka baneng. Rain upon us the Holy Spirit. Sinush. Tese halor jongi ya umensiam bakoy. Let there be a fresh anointing of the Holy Ay Spirit. bakan don ka jimpente mai mensiam ha ka jingim jongi. Fill us with the Holy Spirit. Pendap yang ida umensiam bakoy. Help us to become another Christ. Yarap yang iban long away pa to Chris ha ka jingim Help us to jongi. become another Christ in the mystical body of Christ. The Terlong yang church. away pa to Chris ha ka met bamayan jongu Chris. Come, Holy Spirit. Wan ko mensiam bakoy. Come, Holy Spirit. Wan ko mensiam bakoy. Help us to become a saint in the body of Christ. Perlong yang i kibariku ida ka met u Chris. Fill me with your love. Pendap yang ida ka jingi jame. Fill me with your love. Pendap yang ida ka jingi jame. That I may able to love myself. Bangalaban idia lade. That I may able to love my God. Bangalaban idia uble. That I may able to love my family members. Bangalaban idia kihimen ki para jongi haki ingasem. Hallelujah. 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 Let us sing a hymn and conclude.
Minsyam ka nabar lai spa lai punyo. Lai spa lai punyo. Sungubayang. Ngawan ban ngo bat ban mani utrai ublei trong nas tu ai kan long kan tung kamon trong mi atrai halor trong na kamon trong mi kamon trong nga kan long lada mi mon tu ai kan long kasih ngawan ban ang kasur bakot yang haki ben riu kelat percaya lap ya kubur babang utrai tu kren hak ming adam hang ni ngakloi ban le kamon jong mi kasih bari jantia syamikin pai kumni tupa putrai kampun kinong tong riu man krim baro syami ai borai sorya kiba milajin bakin yalap ka anjing ngating ban paya la jing im banga itang ladi hengrei mi pat mi dot katin jing im nan ai tino ladi jing nang jing sta jing shlur ba jing shirhem to ai ngan trek lam jing snore. Hallelujah. 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 Ko himen ko para mendagas ngi don habreng jongi arngut kiri krau Father Roland Lingdo Parish Priest Jonganan Ba Parish Divine Savior Parish pat kadega sining gong Father Iwan Don Lambat ni ban kinia kanega mas bunsin ngasait ong Father tamba Father Lambun kam minda Father ong kam steam minda kindiat te Father la kloy ban man duai renggat bat ngi hakane ki Eucharist bakuit hadukat no ngis ngotanat bat ngis ngokumen by Father Roland Don renggat bat ngi ban kersan yengi ban duai renggat bat ngi ban don lang bat ngi Father ko bless shibun nakabenda ka jing kloy jompi ban hapreng jongi ban duai renggat bat ngi hakane ka Bible Convention kabangi ju pelong man ubanai hakas ngi sai jain ba Bahada kum gadah kasin jongga jimpediam burom yai Father ngin ai kaboke lembai Father Roshan ilong Assistant Director Jongga Holy Redeemer Renewal Center Mawkhlam. Ngidon renggat bad ngiru Father Ajimon iladap yalap ngamud ban pediang burom yai Yeshua ka jingkaren te Father Uang te zale hadin te ngala ap Father Ajimon ilong para bad jonga bapule lang padnga kadar snem haka jinglong lindo kabamud baro arngut ngidon haka house name jonga Jubilee minda house name baro arngut bad Father Ajimon ilong spiritual director jonga Philosophy College jongi ha Bangalore Suvidya College haka juga por udang puleru yaka PhD halor ka jingit ilakran minda kasngi halor ka jingit bad jonga Francis disease bakuin bad kumjuru idang pindibit yalade yaka jingduwai la uksoi bad idon ka neka ministry nadu kapor ba ulang brother shuai nga ulalong udon khane ka ministry ngala yo min siam nei ulalong bariu balai bad mindaro idang I min siam yaki brother hangdo daka balong spiritual director I min siam yaki kinaba pule philosophy jongi MSFS Father Ajimon ngakwa ban ay ko balai kit boker wiang yepi namar pela kinjo yarpo sans name jonga Jubilee Father I wish you all the best in your Jubilee celebrations as you are
entering into Jubilee year along with me. And I would like to wish you all the best, and my prayers and all this faithful community who listen to you, they will be praying for you. And congratulations and welcome in our midst. Ngintapti na kabinda jungiru. Kohimen ko para kadbangi la rung hagane ka mas bakuit nginang duai kumbangi jule nagabinda bara kini kijing tumu jambi pinang rai kakti jambi ngini ro yaw jisu baka bor jisu kinang van hiar halar kijing tumu jambi pa pinang IT kini kijing tumu baro syagane ka duan ka dupat rai kakti jambi ya ro yaw jisu haleluya 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 kotrai jisu karko karko kini kikon baro ke bakar par ha kaman chame menangis ne ke bapang ke besitam sikin menangis ne ke mensiam balakla menangis ne ke kon jangi ke badon पढ़ेंगे एग्जाम के बाद सस्तानी के एग्जाम नाडो करने का तायो बनवानी है कि कौन मेट्रिक या कि क्लास 12 बाकी वे एग्जाम जंगी बाकी वे ले कि इंटरव्यू ये दुआई नगर बिंदा बाहर कि इंगा से बडोन पढ़ेंगे जिंगन रोंगन ग्राफ बमेनांग रोंग पो जंगी लंबा का बो जंगने की करिश्मा कोई कबाग ला तरवाई के जिंग तो मोजी सो साई कोडी की वे पई वे लगा स्नाम कर दौर का जमे बाकी नियो जिंग लाई लोई लगा बोर जमे जिसु करफो का जिसु पेंसले का जिसु Hak agar tengok pa baru kun baru mensembah kun. Amen. Kajing ejung try jeng iu Jesus Christ, bat kajing ejung blay. Lambat kaja slog jeng mensembah kun. Kindon ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Kebelasibun farai jobi, bapilak hot yang pilak hot yang ala Islam ba. Na donek post na mensyuar pil akhwat na du bangadan cipo mau bangadan honong kasan akhwat khot ngam trek ti dal habawan hapo non ba khwat ngerong khlam trek terlu apun bor ngas atrek ti rawang banga bun kam hoit ngabun kam o mentaka sngi khamdu nakam kata ka bakla namar mentale nga khambun kam manta sngi syanga mangidon je seng yalap cepo molangkhar tedau bun bhai kam tangba ngakum ong hoit na du mensyua tadang hap ong hoit menta sngi ro tinga dap da kejing kemen sisia ban terwa kana ka masa kasien benekong hakane ka Holy Redeemer Center retreat center kaba tangkaway ke retreat center hapo ka diocese ngarap da jingkemen man yo terwamas hangni bar ngatib dawan terwamas haki retreat center kumkine ngatib babaro ki basi mentadi tangki bahok sudah tingatib hibaro khoy ni pilahok la en men duna dang en try men duna la bubon pilahok lut ti tangbang ini simenta susu akne kamas benang hok susu benang bah susu benang kuah susu tengah khot ngawere pi tong ini simenta ada kejirublai ngilada plai gi pop harus kemen da kejing pla ndanginon kam susu ban pen kuah susu ya lade wala dangil alai pla kecajia batang mereda pla tanghang tu hila yole apa biang yo perkhat kumnore yo mudur kumnore yo pej kumnore ki khmat tangkat taru kala bakla tingidon kamban pen khoi syu ban pan map syu tetongin pan map no blai nak kapenta kini kilat kitam kiduna jengi bro ban penlong ya lade ki babit bane simenta hakane ka knya ka kriam ka bakhoi ngaphala hau blai badan bor baro barapi go men go para bangalala pop shibune dagi jing perkhat dagi tien dagi kam dagi jing lek lek dagi jing lek pala jenga dagi jing lek pala jenga dagi jing lek pala bakrau jenga namar kata angkarpat kamaria bakhoi kabayai sa katezoti ya ki angel bakiru khoi barapi go men go para banduai na kabenta jenga how try blazing
Ublay beron bor bro unis na yangi melamam na ipap kisang jangi unilam yangi sya kajeng embam jekan. Amen. Putrai to isen Putrai to isen Putrai to isen Putrai to isen Ko Kristo isen Ko Kristo isen Ko Kristo isen Ko Kristo isen Putrai to isen Putrai to isen Putrai to isen Putrai to isen Tongin ya duai. Ngila dabu kijeng temu kijengi hagine ki slip bapila tho sngap sipang jarjar kan mau biang ya kitu kijeng temu ke bapi terua ublay un padiang yaki. Doai hangi ku truai ku blay jengi. Bangin burom yame dakabo dabaro kajeng mut kajeng perkhat jengi. Bat ngin i jisya ya baro nadu kada non. Doai me kan rat nam ta baro kini kijeng temu ki bangiwan ra sekaduan kedupan. Sengau sengam pediang bat ker khu yaki. Dau trai jengi uji Yesus kun jeng me. Uba emen basen syarang kat bat me. Ha ka jelong ka we jong men se makhuai. Ublay junom la junom. Amen. Kajimpule na kashiti syaki Hebrew. Ko para dau Jisu tongenia terwa klemput ya kajingknya jingyaro hau blay. Kabalong uso jong kirimiang sentur kibapla ya kakerteng jong u. Badwat klet ban le sebun ban ya ailem ya kiba pidon. Namar kajingknya kiba kum kita kipen sengubha ya ublay. Tok ungu ya kinong ya lam jongpi, batu pendem ya lade haki. Naba kisumar ya kimensim jongpi, kum gibriu kibadei, ban ai ya ke jingkenya. Bat kum juru ya ke jingkeng, kum ta to ai ba kin pendep ya kane da ke jingkemen om da ke jingdiau. Naba kata kanom mentoy ya pi. Menta tu blay ke jingsuk bat uba penmipat na ke jingyap yau trai jingi Yesus Kristus unong syarai bakrau jongki lang brot dakas nam jongka jutang bom jukun un penbiang yapi dak ek kababha khnang ba phinla banle ya kamon jongu dakaba pentrei kam yapi ya kata kaba pensngobha hakmat jongu dau Yesus Kristus hau kanlong kaburom junom la junom amen kaktin jong utrai Islongu ya ublay. Nakasam arpulai kenamban rius pa kendai punyo. Rius pa kendai punyo. Atrai de mami unong syaran ei rungam kerdu haposem jong mi nong abu de utrai ei rungam kerdu shaling kaplang jernam
song Atrai de mami unong syarat Ei rungam kerdu Hapo sem chong mi Yang uju yalam Syarut kiwa basnya Pengandung song pengat Badan sim chong ngatan te Atrai de mami unong syarat Ei rungam kerdu Hapo sem chong mi Harut kiwa basnya Yang uju senran Badhalan tikaho Badan imker jong Atrai de mami unong syarat Ei rungam kerdu Hapo sem chong mi Hatem balung yongin Bangan daling ngongan Ngam don ching ting ching ma Namar miyai don ringka Atrai de mami unong syarat Ei rungam kerdu Hapo sem chong mi Subayang. Kilang brod jonga kisashkor yang uong utrai nga itu yaki bat kibut yang Utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru Haji pulena gospel bakhoy kat ko mo Markus Kaburang mami kutrai Hakata kapor ki apostol kilawan pai shau Jisu bat kliat hulot hau paro kaba kilale bat lahikai tulong aki towan tang pramaphi syaka jaka bakanja bato shong thait khindiat naba ladon sibun ba ki brio wan ya let hadu ba kimyo porsyu wat ban bam kumta kilaya let dakalieng tang paramaki sya kajaka bakenja tibon ki brio kilaya i ba kilalet bat kilatip syano
Kumta kilia kami nagi senang barok berkilia marek sya kata kajaka dak kejat. Bat kila po ya shwa jongki. Habau Jisu lo hian kalieng. Lui upai bak babun. Bat lo sngusen ayaki. Namar ba? Kilang kum kilang brot ki bomdon nong sherai. Kum tau la sedang manikaya ki bun ki ai. Ka gospel jong utrai. Kachinya roya mi Nengkong syap ngasungu yo boleh try kan rat. Bolo ailat yang hakasin benengkong banwan banterwai kena kemas bekhuj ha kena ke retreat center jong diocese. But ngai ku boleh kerpangi fra jobi ibala khot but ibala yatu but ngarol yatu na dubas sedang meni. Tim kalong kejing kemen ke bakrau nak bentar jonga, but ngam kuat ban keren bun ki ai, Roi kuat ban pusan kendiat kensoit bat pi, ki boleh don rangkat ha kene gasngi, ya kene ka gospel ke bangi loyo sengau. Hashua jong kene ka dekat jo gospel ke bangi sengau mentang. Gospel Markus kelenong ke ba Rio ke dekat lai po sang. Ha ka ju ka lenong ha kene gospel kelenong Rio ke dekat ke ba nyau hadu kat lai. Kaya tu yang ni bau Jisu upa yaki senran jong u barokat arngot ban lait ban yalap. Upa yaki ban lait yalap ya ka kubor ke babha. But habau lapa ban yalap yaki tim hadian bakila lek bun kita ki kam ki jong ki bakilat yalap. Tim mentang ha kane ke dekat ke balai pau laong ba kini ki senran jong Jisu kilawan pai nak ta ka jingalap ke jong ki. Kilawan pai na kilawan pai kiliat hu ya ka ai ke ba maki kilale. Ya ka ai ke ba maki kilale. Ha kata ka jinglet ke jongki gospel jong Lukas kalanong ka ba cipau ka dekat ka bakat nyau ka ong ba habai kini kisendran kilawan pai keliatu how Jisu bakla lek bun ki ai kiatu ki ong ba wat ki ksuit ki ko ngo yangi habangi dumok yaki haga kerteng ke jong me kata ka kam bakile kila hikai kila beksuit kila penkoi bat kila lek bun ki kam pela ha kata ka jingle ha ka jingalap ke jong ki ba wat ki ksuit ki ngai habamaki ki dumok haga kerteng ke jong Jisu ngio i hang ni ba kani kakam kemamaki gila kadai kata kajing treshitam dengan kuat ban yapusan bat pi bah kani gospel pamenta kasngi ngako aban ong ba kabaneng kong kabangi dai ban pusan kadai kajing treshitam kini kisenranu Jisu bakilat kita treshitam bat hadian kajing treshitam jangki kyo iyo sok jangki treshitam kumta ki kemen kajing treshitam barabor kapan kemen kapan hun bat ka ai jing job ya gitu ki treshitam kajing treshitam ka ai jing job lada dai unong belaru habau treshitam uyo jing job lada unong tre office habau treshitam ka kam ka yaj bait ka ai jing kemen ka ai jing job unong ikai ubala treshitam ya ka kam ka jong u kapan kemen kapan hon ki kena school jo kin job kin lab ha u kena school habau treshitam u pas bah kata kadai kas uso jong kajing treshitam kumbala kini kisenran jong Jisu larangi yo bam da ko app jong kajing treshitam kapan hon yangi henra ladangi yo bam
da kabak chu thok chu khwan chu lalot chu bam sap chu bam pang ken mau kam jupen kemen bat kamai jing job yangi kabar kabang akwa bania pusan hang ni kadai kini kentien ki bau jisu ong da kita kisendran kelawan pai wong ya lede penaram ya wong ya ki penaram ya lede kendian ale lek penjat haj ukode ki ban lek cha kajaka kham paji ban penaram ya lede kanmen ko para nginon kam hi ban song thaj kendiat kensoin ngishon dan kam ban song thaj nginon kam ban penaram ngimla ban chutrei do ban chutrei lenter taj nginon kam ban song thaj endala dap song thaj endala penaram ya lede kendiat ken mau ndangi sedang biang ya kakam ngin trei da kajing klain ngin kam klain ngin kam yo bor ngin kam la ban trei kam ha shishu ndangi penjat haj ya lede kendiat ki office ki don chuti ki school ki don chuti kino kijing trei ki badai dakat tulob ki yo chuti balai ban penjat haj ya lade kendian kenang ba kinyo bor ka bathamai kinyo jing start ka bathamai haba ki wan ban trei biang ban peteng biang ya kakam kajing song thaj kendiat kalong kum kadawai kaba kadawai ba kaba yerap yangi bangin kemi iyet ya ka ai ka bangila dap trei kalong kumno ndai ngila dap kemi iyet ya ka kam ka bangila dap trei kapan perkhat bat ka ai da ka weipat ka jing mut bahabangiwan ban peteng biang ya ka kam kan yerap bat kan ai ka jing mut ka jing perkhat ka bathamai habangiwan ban peteng biang ya ka kam dinamar kata kajing song thaj ke boji su ong kamnai ke bangi song thaj ban le jai tu henrai kade kajing song thaj ban khmi yet ban pek ka ai ngan le biang nang ne sakhaman kata kade kajing song thaj ke boji su ong bat ka balai ka point ke bangakwa ban ya pusan bat hi ka boji su ong habau yo i kita ki brio ke bakiwan kilalek ban song thaj Syuaba ki uji subat ki sendan ken poi hata kajaka ki pajba kelak dab don hang taban ap ya u bat habau yo iya ki wong ba upat ya ki u yo i bakilong kum kilang brot klem nong syarai kum kilang brot klem nong syarai kan men ko para bayin habas dang kadaisis jongi hausnam araja henrio hakapor ba pli ya kane kadaisis ngakan mau ngibrok hoj ngiwan ban join hakadaisis lejong ngidon cepat silong archdiocese ngiwan ban join hakadaisis nong stoin but ngakan mau ngidon haka census ka statistics jong kadaisis ngidon kumah nyaw pusan hajar ngut ki pat Kristan haba pli hakadaisis mentang ngidon cilak nyaw po hajar ki kun Kristan hakadaisis kajing roy jong ki pat Kristan hapo kadaisis kalau engkau bersyirkai, hakini kisnam kibala, nadu bapli kadaises hadu mentah. Namar kata, don kam nong syarai. Bisuang bupet uikum kilang berat kelam nong syarai. Don kam nong syarai. Don kam shibun syuk kinong syarai. Kentai bat cenderang kiban syarai. Ya kane kaken hon lang berat. Kaparoi stat hadu kata-kata. Kini kilang berat. Kisliang mano banai yaki kikwa ban bam plang mano banai plang yaki ban bam kikwa jing bam mano ban pen kedang yaki Matius kalunong ba khatwai kedukhat arpu pra kaong Jisu ong wan changa phi ki bai sitam bat ki bakhya jingkit ngan penjat ha ja phi Gospel Yohanes kalunong nyau kedukhat lai pu pra wong ladau no usliang to unwan syanga bat un yo di hendai lada klem nong syarai mano banayom yaki mano ban penjak sliang yaki habagi
seliang bat kitngan kilang berat. Duai namar kata habangi wan habapi wan cakaneka retreat sentar man la ke ubnai duai banyo shibun ki banlong ki nong syarai ki lengdo ki reuniam ki bantrei na ka banta ban syarai onu lang berat babun hapok kedaises aya ki kuan ngikti jang pi duai banyo shibun ka jengkhat kawai kalong kami kong ngampa yakini kun yakane kun manengkong namar ka start namar ka bit ka biang kala bani akam yo jam ngampa yakane ka baaru namar ka babrio kala bani ubrio uba bha phaine kon balai namar ka mala dur bat ka bit kamade long sistar no kum kata ka jajing ong wayukpa wangan pa yang nukun ba kaduk jonga beli long padar nomor dakat ngamlak sumar syuk hayeng dolong padar uni te dadan mana-mana balak banyak ka balang unom ya aili nan jong sajla hacung kum taru unom aili baka balang kan sak bandeng sengudai dar pemperkhat takpa pa yang mendakat banlong padar ublay ukhot lada dakat ne ladom dakat lada ngilong kumno lada ublay ukhot pediang ya kata ka jengkhot pediang ya kata ka jengkhot hakhamar ublay yom dan badakat yom dan bapa brio yom dan basneu brio hakmat ublay kialong kaju but namar kata pediang ya kene kejengkhon banlong ki nong syarai namar uji suang dan nong syarai kilong kilang brat klam nong syarai atau ngin syuhun ban chudon kilang brat klam nong syarai ngidon kam namar kata ban don ki nong syarai ban syarai ya ka kunhon lang brat ka bau Yesu ukuran hangi don namar kata ngin duai nak kabenta kani bat ngin yo shibun kiling dok kiruniam kibabha kibatrei hitam bat kibaiti ala kajing kajong kajing em na kabenta ka kun lang broad jongu ani ro yo Yesus Kristus Tuni yang lang man pelaya ke cengai-cengi. Ngangit hau Lay pa brun bor baro. Nang tau ka bneng magaknaw, baraw Diyos Kristo ko mamarway chingu. Utay chingi, Diyos abala po na masim bakrut. Ya balakhan ka Maria sa tuti. Ya balaksyala benyo po kan Diyos latus. Lasanap na yung laya balatadu. Layar sibayap, halasing balay limpad ikibayak. Lakir siya men pasyok ng mga balik pa ng morbaro. Nang tawad pa pisya kaya ikibayak. Nangay tau masim bakrut, kabalang tuloy bakrut. Harus lag kirukut, harus mabikop, harus nipat kedok, harus imbam syukur. Amen. Kajing terwa. Yunshim kanabar lais pa andri pusau. Lais pa andri pusau. Angin lo
Shimyu Bubani Terwa Kaliang Mentang Yang kamu kademani Suci supen kelang Ababa Bai Jongi Angin long Jongi Yang Chin Ai Bari Jongi Angin long Jongi Na Chin Ai Bau Baspun Shem Ya Kawan Bani Ai Kalian Mentang Yang Kendra Dajing Snawu Syakas Nampen Kelang Ababa Bai Jongi Angin long Jongi Yang Jin Ai Bari Jongi Angin long Jongi Yang Kenra Si Jau Kau Daka Jing Trot Riu Jongi Kipa Jongi La Jing Kle Lamba Mayan Yang itu penklang Ababa Bai Jongi Angin long Jongi Yang Jin Ai Bari Jongi Angin long Jongi Tiada ko hanmen ko para. Baka ni kajing terwa kanya jonga berjong pi kan lang bapriang hun hau blai pa badun bor baro. Totrain ni kanya ni kiyong pi namta kajing ro buram keteng jengu kajing mentoy ngi beria balang bakhu jengu baro kawai. Ngiwan ra syakaduan jong me kutrai. Yakini kijing ai dagi bangi syakri me kat ba me priang yaki ha kajing sebun jong me. To penlong yaki ka sakramen jong kajing suspa yangi. Da Chris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru To kentiu yalaki do nun. Ingin tiu yaki Utrai. Do ingin aingu yau trai kan radu blai jongi. Dashi syakalong kabasang hok bat kabadai kadai ti jangi bat kajing penim yangi bani ro igi kamba jang me ha kajing kentiu nam ya baro kiru khoi bat kam tam kat bangi dangkan mau ya kamar ya teti balakir ku ban pen benaya kajing krau jong kajing snai jong me ha kajing ruaya ro jong ka nama dashi sya melalaki kam krau Nabakut cabakut ka pertai bat melapan priang ya kejing isnai bakar hai jong me na kapateng cakapateng haba me kmi ya kisakri jong me ha kejing long red jong ka mela ayangi leng ba jong ka yau nong seng jong kejing panim ya ki breu kun jong me utrai jong u Jesus Christ leng ba jong u ka kun hon jong ki angel Kamani ya kaburam jong me, bat ka kmena kmat jong me si junom, ngirungi kerpat ya me, doai bagi sur jong ing ya sobat ka jong ki,
ha kawai kasur jong kajing ruaya ro kabangi penbena Bakut, bakut, bakut utra Usim don baru bleki bat Leng bat pertai kian waila Kajing ya roh sana Hosana shatrom tam Yublei Hosana Kajing ya roh yudlabawan Hanambat haketeng mutran Lengbat perteki arwaila Kajing ya roh Hosana Hosana shatrom tam Yublei Hosana Dashisha melong bakut kutrai katamai jong kajing kuat baro Namar kata inggar pat ya me to pen kuat pen kentang ikini kijing turwa jongi dak bapayo men siam jeme kum komjer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji Yesus Kristus hakapor baladino ayu belakamon sngobha ulah priang ya kajing syak shitam ulah syem yo kpu beda kabaingu ya me ulah kedia ayu ulai laki senran uang tosyem batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jong pi ha kaju kerkom layabam ulah syem ya ka khuri beda kabaingu biang eme ulah aya ka laki senran uang tosyem batodi na kane pibaro namar kane kalong khuri jong kasnam jonga jong jutang bathamai batbom jukut ya kaba en penmi na kabanta jong phi batnam ta ki babun na kabanta ka jingma pi pam tole ya kane ban kan mau yang la kajing maya jong kajingan Ya Jing Ya Tumi Kotra Bagi Pra Ya Kajim Mi Pajong Mi Aduh Pamendawan Aduh Pamendawan namar kata ngik bapen menta ya kajiap jimi pa jong ngitruah me gutrai pu jong kajing em de khuri jong kajing panem ngidai ngo item namar malanyeu ngik babiet banang khamar jong me bat ban chakru ya me dak basurit ni kerpat ya me bangi ke biyo bantah kamet bakasnam Kris ngin long ki balapen italik away daw man siyam bakhoy Token mau ko try ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte but to pensiona ya ka ha ka jingi rankat bado Francis upa bakuy jangi will but marwe no bishop jangi but baru ki lingdo but ki riniam token mau lemroi ki himen ki para shinrang but kinte ki bala yutia da ka bakarmen ya ka jimmi pat but ya baru ki bala kalat no ha ka jingi sne jamme to padiang yaki shaka jing sha ka kama jamme to isne yangi baru kam karpang ya baru ki ni kun jamme ke bialum krui hangne ben duai ben karpat ben slay ki baro ben kohit ben kiai ki bapang ki beshitam na padeng chuni ngi karpad yame bareng kad ba kamari ya teis di bakui ka kame jongo bale u joso bakudo kurem changa
ki apostol bakuit, ku Francis de Sales bakuit, but baru ki rikuit ki bela pensovaya me pateng la pateng. Ngin long ki babit, ben yo benta lem ha ke jingim bam jekut, but bangin ira, but pen don buram ye me, da ukun jam me, u Jesu Christ. Dau lembadu batau kan long ame blake pa bedon bor ha kaji along kawai jong men sim bakun barok kaburamat kaji aro junom la junom. Amen. Kumbalau kumingiru nong penem bat kumbalai kaing dikitin blai jong nginot banong. Buk pajong iu babne kanong kabakui kakerten jong me kanwan kahima jong me kanong kamon jong me hakakandau kumahabne do ayangi mentah kajing bam jongi abala kasni batu mapyangi akhiren kang jongi kumbangi rungi ma yaki bales yangi badwat yalam yangi Syaka jing pensyon Henry to pelajani Naka basnir Do pelajani gerpat kutruai na kajing seneo baro Ha kajing sebon jome to ajing suk jing san Hagi sengi jongi Kenang badak jing rap jing senai jome Ngin laj berbau na kapopet ngini ajiada na kajing jenjar baro Kad bani akmilenti Ya kajing kermen bakuaj bat kajawan padu nong penem jengi uji Yesus Kristus. Namar kajong mi kalong kahima. Kajong mi kabor bat kaburong. Junong na junong. Kutrai Yesus Kristus me belang jo apostol jong me kajing suk nga iapi. Kajing suk jong nga ayapi. Wat pa jigi pop jong yen rai kajing aj jong kabalang jong me. Bada kajing sebon jong me to ayak ayak kajing suk. Bat kajing teli kawai ket kum kamon jong me. Mame ba im basen syar junom la junom. Amen. Kajing suk jong try kan don barabor kat bat pi. Doin terwai kada kajing suk iwai iwai pan. Hakmi ulang rot jong belai. Hakmi ubalakin no gipop kisang jong kaperthai. Sukwangi gibala syakot ngabha syakne kajing kawai ulang rot. Bukan rat ngamlang ba syong hak menrung po ying jonga. Nrai syong dak tien kamen singa sakyai. Sisters, please come.
tangi Katolik kiba laban pediang yau Jisu bat kiba lapan krep ha bas ngolong babit ban pediang Jisu kilaban pediang kiwai kiba ngi kiwai jat niam som ha duai bat pediang Jisu ha kemensim. Ginshim ganbar ar spa ar. Wan kulo Shong dambat na Yuku Badi kawan Yin chong na Long ka chong pi
trai ban wa men sim trong na kadap na pok rasa jing ma yang nami ko trai ngapan ka liu ba nyam trong mi wat ka liu ba nyam trong mi wat ko play bas pun badap ching yangi ben rem kadim apodonut babja lada kakriat pensadya kababri ngan imko trai lada bana bisa ngan imko trai lada bana bisa Jisu batya to shim donu chonga ben long yaka ka khet shong ne chong mi to ai kan long chong mi baro shita ya mi ban nu ban dem bat ban mani ya mi ban nu ban dem bat ban mani ku trai trong nga ker ku imei pa lamar naki yang asyami gila Jisu bai ya kitori toda sha paradise jing men yaki yana sha paradise jing men yaki yana Jisu bai kolok chong ki bare wacha bani bentit ya la mensi da jing ulun chong mi wacha kan twin halo chong mi junom tolong usi halo chong mi junom tolong usi Jong ni yang lang ngi duai ya kajing la kamen kajing duai jubilee arhajar arpusan ko kpa uba benang ai ba kajing ngai kaba ma ayangi hau khon jong me u Jesus Christ men jongi badut le ding jong kajing ie ya wala klang kidono jongi daw siem bakut kan kesubia mapo jongi ya kajing kermen balakarku na benta kajing wan jong kahimai jong me Ai bakti ai jong me kan keladur ini syak nongbat jong jong sumbai jong gospel ai begitu sumbai kan keladur na chapo kan long brio man brio
bat ka perthai ka Mariam barok away ha ka jing kmi lanti tikina jong ka benang batmai bat ka perthai batmai aban dan jom piau ya god ka jing sneu ka burom jong me kan chan nom ai ba jing ei jong ka jing la men kan kersiu biang po jong ni ki pelkrem jong ka jing kermen ya jai nur na ka benta kispa jong chokne ai ba ka ka ju ka jing ei kan pengkelahian ke jengkemen bertujung suk jong beri pa jengi hastak pertai ameu belai jengi yau bala ke junam kanong program ke jero junam la junam amen Ukpa chungi Uba bening kalong ka bakui kerteng chungi. Kanuan kay ma chungi kalong kamon chungi ha kandau kumahabeng. tuai ngi menta ke jengam jengi kepala kasni batu ma bi kerengkang jengi kumai rui ma bi keblas ne yangi Arwate la mengi syar jeng penshoy Rai tu kaji na kabasne amen Kublai Maria Badab lejingai try remat pa rakar kuye parabdang gintai Lakar kuye sok pa jong pa Jisu Kumaria bakhoy yakni jong blay tu duai nam taji kinong pop mentaw rapor kajinyap jengi amen Kapuram hau pa berakun ramsin bakut. Kumbalang mukang kunjum tabat barabor jinam la jinam amen Tungin ya duai Habalapsa da kajing ai kabasius pa yangi ngirpat ku suai balamba kane kajing arab banyo ya kajing panem bom jekat kajing ngat basisya kanang ro kanang yai roi da kris utrai jengi Amen. utrai unoringkat bat phi Rengkat batu. Tungidam lagi klik ban priang ya kajing kerku kajing ublai to blai bedon bor brok un kerku ya phi ha kajing isnai jengu bat un the api ya kajing start bapalai amen ton psai phi brabor da kajing ikai jong kajing ngai bat un penlong ya phi ki beine ha ki kam bakhuai Amen. ton pen pai ya kajing jam jong phi syauhi bat un kedau ya phi ya kalenti jong kajing suk bat kajing sebun Amen. bat kajing kerku jong belai beron bor barok ukpa bat ukun bat umen siem bakhuai kan hiarapi bat kan sa bat phi jenam Amen. kamas kalawai tunglai suk ban it bat ban sakri hok yau try ngi sangu yau blai sachi sian kublai shibun fara jobi bat kublai shibun ya phi barok khoi fada bat sister bat phi barok khoi to blai nang kerku kurdo ya kan kesentar bat ya kadaises jengi kublai shibun Insyum ka nambar arspa Andri Popra. Arspa Andri Popra. Trong
brom hauk pa bro khun bro men sim ma khoi Kuma kalalong hang malikong chum taon barabor chunam na chunam. Amen. ko donut pu kuita mu jisu Tuis na yini. ko maria ko ni rap jing kristan Duway na kamata chuni. en yero yu trai jisu kris Chunam na chunam. Amen. in sawan pai biang sibije tik in wan pai biang kemudian sedang tapi wan no suara sibije Kin sedon ki kalendar bala di de ki seng samla jong Franciscan Youth ki kalendar juga FYM Franciscan Youth Mission. Tekini ki kalendar ki kador jong ki kelong arpo tengka teng kerbal piwe pila banti ki kalendar nama ki samla Franciscan ki done jing temu banyarap nam ta ki bapang basitong. Kador jong ka kelong arpo tengka.